O fevesia inga li tala sanga le malo so fatasi to fa fo mata o fa silo le fenga ngole Waitangi ni sila. O ye fa mo mo le to fa olo ma ye so bari te e fa le to sanga. Ma o le masanya I to sanga te tasi. O le so bari te wo lo o le hi koi ki Waitangi. E amta mai ke Brahinga. Le to fa si unga le pito unga le motu nei matu na nga ia nele Waitangi. O le so bari te to I titi lava fa ye to sanga le tasi to mai la fa sala was for fa pe tai. O le numero tangata a wai wa fa wa ona fa titi I to sanga le to mai name. Ai fordinga mai o le ato e ati fa o popoina le numero le to sanga nei. Fa after ia inga yo inga fa inga malo so a fo so fa tasi. E fa titi na fa nga ino le ngana maori matanga ro ngana malo. Fa ta aper pule ngor so fo malo lo ina maori. Ma fo la sia tu la fono to fa o fa ma oti ai. Ai pe to tu sia mata o fa sili o le fenga ngore wo tangi o ye nei. Was it all I found out for office for the party in national? Or a mutalola too long on the winner. In the fight tongue more money to in out to the committee fee fleer. Or he going for some budget a Matel Sulu of Puari, Cabrahinga. Mafai winner in the Lima Somunian, in the Mama Lucelo kilometer as on of Puaring. In the time hour yating at the South Valley sounding of a pictorial farm tung or lasso, a sign I left Fanganga, lasso le tonguing. Or sui fa popoles fa mau popoles vali Ruben Taibari we fa lia or au tuor te sanga nei e pe ona foto I fotoanga la tele o fengainga or e tau si leo o fengainga mo e ta wai o fengainga o se tu singa ma nava toyola o melia e mo mia e tangata ona a wai lona talanoina ma pui puia vali e Taibari o fenga malo o ye ne o tomo fa e tineia maori ai ole mafu anga hikoi ole la nga leo le mal malamba I tu fatasi mapuipuia le te tiriti o Waitangi. Ai ole te mereo ta o tangata Pasifika ni silo wala tu tapa ino la tu tangata anu te le atu me faia ina ye sili tu aile le leo na mal malamba I vai inga tau tangata Māori. Ole ta panga mun muli mai to wa fianga le motu por huia motu sa tani malo ila inga tu po Māori le kingi tanga I turanga wai marae ina alua wahia ia Waikato. E tu samar sfuru wa fitanga sa awai to wa fianga ma awai I lau tele no anga mata pisese e afia I male mata o pito ma ale I tar sanga le ma lo to fa a to fenga ngore Waitangi le tiriti o Waitangi o fai pole Pasifika sa awai sa te ia sui par mi to wine Kamel Siploni sa I fa dia I ba ngota le staff o le tu fatasi male lo kala anga tu manga no o se ki o tu lea ile anga iluman sa au tasi le tau fianga malo se fa sanga te ile tula fono tau fa au fil finga malo so fa tasi le treaty principles bill mo se lop inga wana se amatanga le o le minsta mo tanga Pasifika au pito William Seal sa ia ile silo lo tana noanga mo ye fa dia ai o le sao tanga Pasifika ya tero o fa solo tula ina tawa tele na ilo le mesa ye mo e la tele fa se lo wafika tanga Pasifika wala tu ta woni silo lo atu no mainga e pe ona fai lo ele matanga luengo foi numero fa mo wina ni sida the statistics in New Zealand. Pari au pito le lominga o se fai tawa fai o tu ai ngo tanga o sao te le atu le fa tu play ni sila ili silia ma le lua se lo wafe la lo ane o le lua se male lima te sanga le matatua ma ye ta wai tanga Pasifika I tu mau tu ma tangata Māori. O lo ngā nulu e whaatasi au su e male whana whaatono le taulanga o Kilani, mo le ato o tona whawhanua I le ele o le whaitau selau o ana o lava po lava caves I lalo le taulanga tele. O Kilani ua I loa tele I le whausia lea I lungo ele o maunga muola, I le lima se male tolu maunga muola, ma le whaitau selau o ana o lava, e whaono lamati ai ngā ruenga te tele mātinai. O le polo ke ki tau whai le whaalabu tonga le maalo e ngafa musu ngai whaalabu lawe whaale natura a o onga mo foina insure mo tangata ia whaale mautu a le toka tu ake EQC. Le University o Kilani le whaalabu tonga e fuofoina la mantianga o mafu e o Kilani a le Devora ia ma le whana whaatono le taulanga o Kilani. O taula e whaavaina se whaamaumunga mautu o ne iana o lava. Whaalia le komisi o mafu e o tangata iai fale ma kampani e fausia fale o lato moina le lata I le tasi se ana o lava fou I masi na tai tasi o le risu o le University o Kilani Jackson Ingold sa I falia o ne ana o lava e mafua mai le ini tūlanga patino o tuina atu ai ia Ingold se mata whaioi le tu whaatasia umareo whaamatalaga iana o lava ma whaafanuina ina ia nei ana o lava.
O le atani malo le moto Papua New Guinea le te iulo le kare sia kakoriko pope Falansisi au kuso. O le whairau tusi au au le Conferenisia a epico po le kakoriko Papua New Guinea ma le moto o le Solomona, Father Victor Roach. Sa ia whaamau ni aina le asisinga le pope le tiori sila pasifika i la sona na fi. E lata i le 2 miliona tangata tāpua e le kakoriko e Papua New Guinea, tusa ma le 2% o le whaito wa whai o le tunu. O le ACC e popi e taulanga e lue Papua New Guinea, le tolu le whaaso, i le taulanga o Port Moresby, o le amua asia, i malisi taulanga e li whaamautuina. Whaaria e Father Roach, o le alato whaatinoa se whaafelo inga whaanganu, o le tamao le kalesia a wai tele kalesia, ma o e kalesia minsta o le malo o le awai le whaafelo inga. O le awhelo e foi epiko pōta, i ta i tapo inga minsta o le malo. O le tosanga tolu aisa, li puti e whapea, o le pope sa mau fafuina ya si sia le Polynesia ma foi na fa fia te ngata ke siano le moto French Polynesia o le asi singa pa poni Guinea la tel to sanga o fofo mai ta loga vole le tori silo Pacifica o failo nei sa lo io na tiki esa kala poni gale West Tigers io le wingi David no fo aluma ina o mai ona ye toli ina le tusi fa te mun mai ini fa alinga tu si se lua sa la foina ia ile solio ai ingar kalapu o le asu yo to sa mo sa tu tu ilu mo le fon fa to no kalapu le solulo le vasone ile fa ilo le lo minga the Sunday Sydney Morning Herald ia le foina ia se tu per togi to se la wafita la solo ia le la le to ilu te sango le to le la to fengaina o le talia no fo alu mo le to ngi no winga sa le to mo mi ai o ia fono ma le fono fa to no kalapu ono fo alu mo le tama pito skosilia le kalapu fa mawina sa faier fenga inga mar kalapu le lima se la ulus fulu mafta la te sanga sa li potia le longo no fo alu mo le socio tanga alo la kapili ke fa pea o le faia onga forward kalapu penji masho sa longo ina o ia eleto te alo le Tigers ile tamu sanga le NRL o le tau le tosu te sanga sa ia mawan fa alinga te sia lo na lu o le solio ai inga kalapu i tonu le masina le vasto wai ina oi misia tole ningo no se mai. Sa ia longo de kalapo i ese afia ino no manava e pitai. Sa le i maua e le fo mai se la so ta inga mo le fasu valu i tula mai iwanai ina fa asino e alu no fale o le urua i solio a i inga le au e no fo aluma sa tupu mai ia te sema ina ua le au e atu i tole ninga le au ilon te tununga e le ofea le whainga oia tu sa i ma awala o tole ninga fau. O au tapo ai o fusoanga i lungo o wala so ta inga lau tele o tō mana tuna tu pe o si champini lo langi le pangma mawhale WBC Tyson Fury. O le ato e ato to so no mano si mo le la fusoanga ma Alexander Usyk. I le aso sufito fe porei. Ino mo mai ona wha mo o le sasaina e chai o biteia i la spanga. Sa awina atu e tatu tala mua. Ili putia e wha pe o biteia e fusi langa vale. Sa tapai na tu le vaengo Fury if so soni ana spanga au lumana ila la fuso anga Usyk o Ukraine le alo umia champine fala rolangi e fusfo ilanga vale pitai sa li potia na le lima tamu sanga spanga Fury mo pitai sa fai atoe anu ese mo tolo vinga Fury mani kala sala lau e fa pea e ele iso ila o sa tinga ina e uno ale mo se awi linga se tulanga sa te ena e le vaenga pitai ai o li potia le vaenga tala le boxing news lusu fa sa tua ia fape o Fury sa matua e pasasa i lalo le pao o leanga vale o peteia le champini mua le rolangi i leo panga le cruiserweight i puti ai o le tinga ino Fury sa le fia elan tolo o pinga ma vave ona kiki eseina o peteia ma tue fafo i Australia i le mai ai o le limo ta manu sanga spanga e ula vai le se iso i tue lua o tau kino i ane mea moni sa tupu mai ma le tinga ino Fury tala se la lau i le mesa tupu mai o se sao e pe o se mu lungo a wala o so te inga lau tele. Le butia le boxing news luso fa. E iele tanga te de tonu o nei tolo o pinga sa la tu liki tua. Iele la piki maritanga. I le fai loa le o le mea tonu sa tupu mai. Ta uai sa le ifia le tolo o pinga Fury tosu malini mtu sanga le matua i so ona fa kau kingo kele o le spa o petaia. Ai le tabere o le to fa tamata alo liki Australia e au fiai ma le tamasa mo Australia painas e fa ono au fiai se vai ngo tama i longa e fa ono misia mai le awai ta long mo le like fa Las Vegas i America pe a fa le fa se fa foi lo ato visa o isi tamo Lateral Mitchell Brandon Smith Maurice Walsh o kalapo e fa le awai ne ta longa sa fono ma komisino le NRL Peter Valandi ma se fa mo visa ma tulanga tu tupe le afo ia ta wai o nei umatama to fasa tau fai sai se uma leo
e pena masani ona vea mamafuanga e poloka ai tangata ta alo na urufare Amerika. O le Sea Eagles e ta alo ma le Raptors, alo Broncos e fitaui ma le Roosters, e le asoluo mati I Las Vegas. Se uri uma lau le nei, soi foia. That's news in Samoa. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu, a wale suia le ngila ula ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa, Vevela a. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau, fitu whawha, lua fitu. Lua se furu miru tau te nelengi tulai lua I le rifo ia waulia le aso fureile wha manuan mai winga o le tau. I le amatanga o le whai unga o le rifo I vai aso vau tenga tu le sunga ia se yuli umalau leifi e mua tātou tala I vai wharua e peore wha whonga vai ei le rifai o le awoli. Ala venga nei le tātou tala o le tau e le nganta mo le so e whapefoi e ala ngai antu le whai unga o le rifai aso wa lava lo si le fia mo I tātou I nei au kilani. Mai o le so e Magdalene Awoa, mai oro ieina I wanga e oro to ulu vava sloai. So vili angi mai le so mai le tu e mātu I si sifo. O le mawharafana o le reia so whareile se fulu ma le fitu tikeri. O le manulu I le poana nei, e balasi antu I lalo ia se fulu tikeri. E ngoto le la I le fiafiana nei le join se fulu tasi minute I le tu la e ono I le fiafi. O le vengola so antai alfa mai Magdalene Awoa, mai to ulu vava sloai I wanga. Whaasalantu ina palasi ti munga I teimi o le awauli. So vili mai le tu I mantu. Whaasalo ina balo silangi mai teimi o le awauli. O le asusa o le famile official wa I tau. E iai I wanga. E ora mamafa ti munga I teimi o le awauli. A toai fo I male fiafi o le asusa. So vili mai le tu I mantu I sisifo. E whaasalo antu na o antu le balo si. I savili to fato tau pe ona masia I fitu se fulu anga I le valus fulu kilomita le sawa I le into la ma so nga fu ola venga so sang pe antanto wolia I le lofa malanga le o le tua le famile official va ai tau ma tele ina langi le tau se vanga aina I wanga ai le imala malama le tau la so nga fu e ma lo silangi mai so vili meli tu I saute I sifo e fiolo mai le fiafi o le aso nga fu ola le venga so fo Talafan tu ilole le divang ola woli I le pa yema manu le tru I Samoa ma lo le galwe ma lo le on sai ya o mai o to le divang ola so talo si o le dai to te manui Belo official va ai tau o so vile fa solo in malo lo si o le tua lo so vile mai so te I sai o lo ofiti ai pe Samoa mai afia ile tru ya o mai timu inisio timing o le vanga mo le somo Samoa o le fai mai e Awoa manai timu ma e to fa to savili inisio taimi ma o le vainga mole so anta mole so sai sa mole anta ulva va so lo timu ma e ono malo lo si fa to tau e savili o le to lo savili angi mai le tu I sante I sai ma le so ngo fu o le sfope anta to li sa molava o le ai dai timu fa pe savili ma lo si o le tua o lo savili e angi mai le tu I saute I sai o le tru o le tulanga nai pira ai wing o le tau le ngata mo I tanto ni au kilani e po oni usila foi o ai se mai ya le vai ngol tau pitoro uma e fa malo tu ya tu le ma tu mai fa fo tu au kilani ring ma lo le nga we ma lo le on sa o mai le tau tu pitoro e fa ilo mai ngol tanto YouTube ma le afo ma le tanto Facebook ma le tu am fe e mai mo mai le tanto YouTube e lunga o le Radio Samoa Live alu sa anta ilalo fa pi fa tasi upuna in tolu Radio Samoa Live ma wone ngalo na e subscribe ya mi se lava pe fa yo le to ina ma le lo matua na ela la il fali e wana su antu ai lunga le YouTube ma wa sa o la vol timilira e te dita wanu so le kausa ili son e ka e ko ma so fa ngua e ka e ko ma ipu e wa ka e ko ma le TV malo si antu piki mai le fana wa onga ile tu ai o onga ile nei ya so for really o le tu va antu fa ko pa mal mai lava wing all the time malo antu in mantua lo sound ya antu piki le fana wa onga me se le totel no finga I mga winga tutu ma finga lo filima pa pe fo ile fan tu ai nga tosi yo
se i tāre whānoa e anu le whaisau whea au alawe ke kango se whea au le aso rangi ia wa koe pāna pa lau kingi ni manga wa mga vani mo le whapaiponga tai wa loa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se whaamoi moe e pe o maliu whaipoiponga a so whanau whainga malolonga ma so se whaalawelawe ai moisa le toi fui ato whanau i le aonga a palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu e talo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala e lua miru te whatali e lau talo sanga online ai tasi le tu lai whatali e se tali e ia inga whaapitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Wow, ua puniti ai o le la. Ua o mai lo ufano noa. Ma fau nga, tupu pea ia so uma. Vai lo utino taluai o e funa. Olo alo faile gatamai. Se ilonga o leo tina te mawhai. Ae tuia, saula vau se aso. E mawai se tali o na yo manao. Le amatanga mai le amatanga o le taua mafutanga salilo yo manatu i ufa penei i pala ma pefu lota ua lofa lota o fe ngainga ta mute fa vau lota ua ainga ale i manu lo mai le pongsa ale i u mai lo keli fato fa na o pele ea sa uia o la penina lo to fi manu matai o mo ngaro wanganga i tai wali lia funa be moa o mata vai ai sa ta elenga i petesa i o foi na tua nei mo oi e au pe oi o tau yo amionga e malu wai la fasili Fitu o le langi se itama Se a o le sami se tala no mai Uomo le la sa o le bonisa Uale lo tu ai o folia Se i fofo mali e se atu Pua ngati a mamala Whaate awawe e se atu roa O ia malona sa tau o si aula Ua oule la wafo i amo Sa amo mai i le tae au Se taunu i le pongista Le nei a venga mamafa Sai ai lo nei loto Ia liu lo fatu i si ma Talu ai lo fata mala Tali tonu foi ai lo tangata I le au fia loto le anga I le vai taimi o le whaingata Palona tinga ua tai mai Limo se laua fasili Limo se laua fasili Sue i pulotu se kali Yo loi mata maling Oe lava o si au tai mane moni Na o fili ai le whaamau Malo utali tonu O la ulava sa eli Ele va veo na umai lo keli Ya lava Sau kasi mai Fitu o le langi se itama Se a o le sami se tala no mai Uomo le la sa o le bonisa Uale lo tu ai o folia Fitu o le langi se itama Se a o le sami se tala no mai Uomo le la sa o le bonisa
Hamai tangi mai Eu tuku I he maoni I he ale tale Uo kawea si e kuloto I he kakala Pakavale Tau mai a Keu kahoa Ai ki ha o whanga Kena whe ao I tāne kinanga Si o to o whatue Lo whatai Kumiha o kakala Keke o whai Koe o whani He I kai toe he liani Whai watangi No ani I kai osi I he maoni I he ale tale Uo kawea si e kuloto I he kakala Pakavale Tau mai a Keu kahoa Ai ki ha o whanga Kena whe ao I tāne kinanga Amaloko kua hoko kosi o tokolosi Hama katafu tau rewa ki he koni E uku mai mama mai hoko hapa kia Ke wawhino fisi e ta o wha E o pelula kaunusia ki taulanga E itulu se sia ale tale oi o wha Te uluwa hoku kotoa maau koe whe o wha a kingi Koe mate he o wha tu Mate o whātou I he maoni I he ale tale Ua kawea si e kuloto I he kakala Pakavale Tau mai a Keu kahoa Ai ki ha o whanga Kena whe ao I tāne kinanga I he maoni I he ale tale Ua kawea si e kuloto I he kakala Whakawale Tau mai a Keu kahoa Ai ki ha o whanga Kena whe ao Ki tāne kinanga
O le sigo wha whiwhianga sui whewhi loi le rivaenga o la woli o whianga i le turuku ma le wha o wino ngā le wenga tūtema whaiva lo whilima i le mai ai foi. O se wha siringa ma losi mai le teimin tō mafuta ma le whianga ia pe stamp le whianga ia le tō savea mai le bale jai o se uli me foi stei me le ma antu lewa tain tō wha tasi ai tō ono whonga mua mo se manu se uli le whiawhiana nei mo le pa mai ia le sunga ia Isaac Paunga i le so ma lo le whaiva ma lo le ono sai ia ma lo fo i le tauan tai o le whai unga la vai o le vai aso ia pi e look forward ia i le tō tele mi se lava i le taimi le maua i sina masele whai i sina ma no longa ia o nisi fo i o whai unga o vai aso e tele ai anta tō fuanga whai e pi o nei wha moe e pi o aso whanau whai pui ponga e o sailinga se leni o mafutanga e o fono tanga ia male sailinga fo i o le tala na whai pai ia la whai ia e whai wai loe le tanto anga ia tu fo i sauni ngā lotu o le whai unga o le neiva i aso ia talo sia ua ulia mai le so ia o manuia lo tanto o tunu wha talo whamasani lava e le mawhai o le tuua au auna pa ia le tua o lo tau suina li povai o leola la ngoina la na upu fola ia walo tanto wola fa le nganga e ma lo le tatalo ma lo foi le on sai o tanto wo me foi le fa un le veso o le fa pele on fa o wai le to nga wenga e pe ona fita i tunga ia tua a inga ia anga ia to wale to malon fi ngalo i so se be a pito no lava e le ngata i tono di sila e fa pe foi ia tono ma e fa tala vantu le tanto wala le ia to o so se pisi nisi ma so se company ma lo le so i fua ma le langi e mama o a mai o tau io e to telele au fa pe fua ia tono to ofisa i le so io e ia ilanto e ontu ilanto mata upu e vo ilanto nga le afia ko nga ingur ko fe ko e o io masu e ngangira ko kala e fai ngi foi wiki io ya ma lo no via to lo sa pa anga ma sani le tanto wala leo dai tama mo tidama tu on tu mo mo panga tono monta malawa ya ua inua fala o lela ka ko a fai o le luan tu e inua ya o te tau ona sa sound uni le leila fala au vai si de vai ma fana e po le leia ia fala au o le tia ia tanto fala au e fi so ni lo so i fu ma loina ma fa mi le tanto ma futanga o le malo si le nuku lo fenga i mga wenga titi pe tele to tonu po o fafo fa malo losi au a tau te fa vai ya ko vai me lo fa vai ya nga ko fa vai ko vai me lo ko fa malo si mai ya no tu fa malo si mai le vai ya teti ya ngo fa ko nga file ngo fa lo i koko o le sola e le ko ya lu koko la wa lu i kudi ala mena le fa tu an tu ela fa ile sumpa ingo manga fuala ya wa fo ala le ole kango i koko me o le riving tawa over le manulu ye ke le anga sengasi e fa pele ona fenga ye ma i tanto ile sau i lunga o le manulu ya o fo i te fa ante me ma fa antole le ya i le manulu o wa eva vei ona e maua i sengasi ya e ono sai o tanto o le fa unga o le rei fo ia vayaso Antonio e visi fanno noi le venga sono sempre vai Antonio o no le tulanga foi pe o nei tom finga o plek e foi nisi na na fia o manu malo Argentina ya le finga le se be e le va pe tele ya fiti ya ona fa tala le ila ile talonga ma Argentina ya mai ele foi se va e mo mai tinguma e al ke mi mo ai so e foi le temi tu no ai e foi le temi e mango ton tu ai le mo le unele on pelekile usaunia tu monta longa il fai unga le fo i yaso ya e pe ona fai lo mai le fa ya onga numero tasi le li o tamai T Williams Cody Taylor o le sui captain foi le on peleki ile numero lua numero tolu le li o Tyrell Lomax tu pova i le wa tu le mai le numero fa o le li o Sam Derry o le fa anuai le on da mo le peleki ile loka numero 5 numero 1 le li o Ethan Blackadder numero fitu ya le sunga ya Dalton Papali le li captain ya Ari Sever tu mo pea ile tu langa o le van o le numero 9 por afa o le li o TJ Perenara numero 10 ya ele o Manuel Lua level tu langa o
o le ia Damien McKenzie i le taimi nei. Suinga e pe o le iai le wingi numero sfulmal tasi o le olpeleki le li o Caleb Clark stasi o alo le tātou o tano. O le isi sui kau teni le olpeleki le use mai le second 5-8 o le li o Jody Barrett. Rico Ioane toi vala uina i le numero se fulu ma le tolu. Ma le li o Will Jordan le ua toi malusi mai le taimi le nei o leo le anta alo i le wingi numero se fulu ma le wha. Fulupeki o le anta alo i le li o Bowden Barrett. No fo le fa le leo e pe o ia ile no Samoa le sunga ia asa fo au mua fa pe fo ia ofa tunga fasi le Fletcher Newell, Josh Lord o Sam Keane le to vala wina tono le au le on breki ia fa pe fo ia Curtis Rattima o Anton Leonard Brown ia ma le li o Mark Tilea ila wanya tu ile tulanga le pe ona filfili ile le o Anton Leonard Brown ia em faiona ia kavaina ia le tulanga o le second 5 ia antu hai fo i Malacenta e le awal o peleki ia o le ni o Magdalea ia o le fa le mai ai ia le te iwa ia se sio wingi e fa le tonu mai i le ta longa i le aso a taeao o le malai o Eden Park o le afa ia i le ta longa i le fiafia taeao ia e pe ona fa tulanga ina ta longa na lu tamsanga o le Championship Cup i le vale o New Zealand au Centralia Argentina e Antoai foi ma Africa e Sante temula ta longa limba medute e te ai le fitu i le fia taeao oi ya vai ona ile mo se no fanga e mata ile una kapi e pe ano ventul telul ting ele a se panga vo ile lo ke iar ko wa inga den ko misa wa video ku ngai fa ile se fa na be ngo video ko po ha mai o ko le va su ka kire ko ma fu yang e fa le ise o ka ngo ki ku le fi ya na fan tau le temul ja no nga wa mo ki ngo ala o la ko skai ke lo ko nga ma ka ile ga lo Nisio ta longa pe ona ia le tamsanga le NPC va pe foi ta longa ale NRL ia tanto wanga ia to ise temi o luma e mo temi ni sa no baila fa ma lo si mole au fa nga luenga e fa ma lo si antu tanto man tu ma ta le piki mai le fa na wa onga se temi ele o to ma
So from Mali now le Levina Records le rivang ola woli na o to se fulu minuto na tale o le tulain tolu sa ni baila fa malo ya malo fa malo si mole au fa ngalwe Ole Casa Beds and Appliances ole tali o manaonga I o loe whaatotonga ilo mauta ini taulelei toi anangata e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand wha apea se tino fōa le potumalo lo laulau ai manofoa TV la au pese usa aisa masini tā lava telefoni fe aveai maisi a fiu ane loa ili whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni o valu se lau lua 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 lima whavalu o valu se lau lua 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 lima whavalu. E le vau le se fulu iwa ma le wha se fulu o tausanga ma e ngā lua ngā luenga whauwhale. Wha le leia lo to mai manga wa ai mawaini sia mano e sidi atu. Le sitala I le Oceania Career Academy e whai ova senga yafi le se tutongi ai inga whapitoa. Tanga iane I le oca.nz mo nisi whamtalanga. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Yo o le wan tala antu le ni mola fa malo ye mola fa malo si fo mola o fa ngar wenga le ria wo li o le aso for really tolu fitu tasilima iwa tolu talova malo le so fo fani o amayo Ya le manguia faftai. Ya vi ya le ali wata tu o dia le fa. Yo ya la nga la ka fi fa ka sia matetia. Oh, kalo fai. Oi. Ya le uska ya oi. Ya, o le manu. O fa kia la ko ai wole inwang fa. O le menga, o le fa lo ai ko le so ngi la o fa lo ai ku. Kai la fonga boa, valole. Allo. No. Tai. Kai mo la vangoa ngelo makua. Ya vakula fa malo pa fa yo fa fonga mai. Ma ini tan wasa mai au finga luenga eventeo. Ya elenga foi lea ya wainga uma fa lo mai finga luenga vak fa malo felfani. Yo pa fa valu. Vak fa malo nga luenga lei. Ya elenga foi lea la wa pasi uma le west mal south. Ya bakfa malo felfani mo o ko ala paki tu mo poea fe falon lo mai o ko ave loli fa pe foi Filippo me ke tau bakfa malo sinave bakfa malo ya o ko pe fa yo falon lo mai ko fa ngarwenga ya elenga kailea ya ngai o ainga uma mai filufi fa pe ya le vai mangwa kasi lo korfa ya se yo vai lo plauli fa malo felfani vaku ya ke o ko pe fa ko falon lo mai ia fa pe foi fa malo e vak se ka mona ki to pe fa yo fa no longo mai lungai I Wellington ia vak fa malo pe fa yo fenga lunga ngai kula ia fa malo nga si le fa malo ia tenga mana mala fenga lunga ti mana va kai la va se umanu lo kene mo oi ia ma we foi le fa ngol deve so fani va tele ma to mai talova ta para ko fate mang para po bo baro ke para backup a me uluma le tina te mali down mang uia le lo fa le ko bangera ko fate bang le mang wala bro papa kai se bang bo mo fa baro ya se bang ko ku ya lo fa yesu a le merking apa ia fa kasi mbra ko fate bang ke kal fide ide ngola fia mbra ko fo ile ainga bi ia le ri a balo akura sunga fa penga sa krai le ba se fa ku a lo fa mbra fo ar penga ngal ba la sunga fa penga ka wala famba manta a pe sunga fa penga ya Filippo mbaleku ka songe ka ri nga sa le ka Filippo mbaleku a pe sunga fa penga ka ba kai fa te au ya limba se Filippa a pe sunga fa penga ya ba ele makiva ma fa ku a grace a pe sunga fa penga ya ka si da fa mambidiaba sunga fa penga ya si pamba lika sunga fa penga ya pingaso mkarsanga a pe sunga le pa to fa lo rani to penga ngalbaga la fuga kalo fa bungala limba mbabe fa bungala limba kalo mbar fa nga penga ngalbaga la fuga fa bu kalo nga fa ku ya len ba lo ngalwe la fuga kang basa basi kai ba de le vai
Pera funga kai bari kapmanga ba peka pa pe faka bale vai kai bari fu pau ba pepe kai bari fu pau la wa o le kalsi la bosa pe ko bala kai pau la wa o farkua pe la wa o la ka ba farkua kuini logo ri soka mahana bo maro hana bo ka ku makua va pe kinga ko ya ba inga mbese ba fo mangao ba fanga pe urungia ba kausi ngasereka pe songi rofa ba fakua ya ka ngora kai bari va fusi mahalen ba longa lue kai bari karifa komiki bari kai bari ka kupora loli kai bari singabe ba fakua politiku ato ape kai bari rote barfanga mese de balumbengi barfanga risiki ape de barsengi bar farkua asia ape le okologa ape kangalo alangi population ai ongo isepeka ape salunga bautu ua markinga bakuya angola ape kai bari kongelio mahine barfanga markabao hine ape bari pe mesurika oskadia ape kinga bakoya ferfangi balo ferfangi ambese ka bakoya vai pua balo lo fa ape la fiongale au mar farkoya lili ape kol pai bua vai mar farkoa ape sara vai bili mar farkoa ape mango leuli mar farkoa ape kambaya pai awar fala kusher bakwe karesia nga sedeka balo pai awar ngalue ape tebi mba fakua lili ambese seka bale fomaki balo ngalue ambese fei bapida la ya pida mba fakua fei so se mka kulfanga so se lepa sabai so se boa so se la lubaya so se lumboanga so se lipaka Pabaronga bakwe kauchefu mkai bari pe bika oge harapa kai la ba te bago bolo abaroa ja maar hoe hele vrij ngol verso maar dat wil fala au ma choutina ya peri van mo vole talo da karo fa lau no sai mai le au ja wakau pu lise zo pere le ai pauar me nga ki fi le lisia ai pukau nga sa we ma o le lise pukau e pe i se me wa kupu wa ma ko e mo le lisia lenga wo le wa ma sanga an ko inga ho lenga ma sanga ngala be ho la oh so pa fe o dis ya le ya o am le ngai ko le ba va pula ko fa se mangu po la ko fa fonga mo ya vi le lo fo le ko le makan o fiore ele bebe la kede la mari Faki mukimu ar kaya ya lewa. Angi Maria la vale fiaf. Ja, vi le wa ya mai fa ngol ve yaso. Afrikai, vai de la hoile le praise the Lord, hallelujah. Ja, nga. Karo si o man ko ya karo sanga sko ingo va. Vai. Ja, sko ingo vai pua. O ele ko mi forka ko mafka. Ola solo le yale e wia ngai falo ngaka makua ya le mulkar sanga ya mo la makua falo ngaka ya le ma lo ale le tatalo yo ya fa kai fo ira u kala inga mole le wa e au dia la fa un ol vaya yo ola vo wa ko isa ko ka fa ya ko isa we fo le vers fo e wia ngai e si foi ki ya ongo ro wakari ya a kongwe ngara usasa ye ngai ngara ufuengo ese ki so malava de make ko e ku wo poko kama ka kana yo que masano o ku ka sanga fo ma ku se ki pa le ngi ara ko le si dem ku fa ila un le ki o la ya mari ya fa ka ke mo ro wa ngo le onga mua ia o fa malo masangia le au ainga umongi ko inga iroa foni ko inga amakamari ini vikako kala iskeke o ngere songi o blendem se kauma ai longa kongo ngi usira ia
o la ke si le fia o ma ho le kangakare kaukala alo faku mo ko fa muia le koi fe au mangaruang manguia le weekend ya o mai wani konge si o fingire ya fa fo mo si ngari o di saki ya muria kul fa malo ya ke o ru fe ngai mangaruang ngi yaso muia le koi weekend sa ia mo sa paki le sa o mangai ka ko feiro i ru mo langa fio ka ko kar sanga moria ya ai de fangalo inga la fo ko inga vai tua ya marken kiki de fer fangi ya fa per kama ko ya ipukauma o peri oi ma kai marie fa muere ko ya ke ko inga on ha ya a mai se si a wole ke uso le resti fa kon songa fingo koreki i Newland a mai se fo kringa ya new ya maar Kousiyama, kaya ya fiu, maar Kousiyama i Kelston. Ja. Ja. Ni fangaroing nga siya o akongole uka hente sen epo anui o akonginga. Yo, famuya le kuwa akonginga i feo mga ruenga. Malau kau kwe karisia. Ja. Ong fai wede se mako famukalanga. Famuya kere le kuwa se umangu ko lemi o kiuke. Sai. Kalau siya ko ol peleki kaya. Yoi. Ya, kalau siya ya nga swinga la la fa kwa fa le kong. Ya lo ngwingo kong fa siskal. Fika umal makwa wa nga ka wango. Ngo keli peki si ol peleki ngo peki ya cinci. Iya. Ya, nga umal ka lo nga fa me kam sot. Kele nga o fa nga ko kilo le ya. Peki la ungi sila. Peki au isi ko ba mai mangisi. Iya. Alungisi. Lele. Ja, maar hoe le tempo inga talonga ele fa ngol venso le au, maar hoe vol fa ngol venso tanto filo el nave es fo le lo fo le to. Ka ko filo ia lava es fo por lo fa le di ka ku lo so fo. Tai. Le kinga le ainga mal fa ngau i mo sa pa ki pa ia. Tai. Ka por lo ngava es fo manguia lo kiu ke se ma. Ja, fa pena fo yo le tolunga na tanto por kala mir fa malo man tanto vla. Malo tu ya Marietta Malainga elegant for Leo no sala Ropantina in California. O ami auto. Maar we nee je China is sila wat before je zit te tango momla inga dai mangile. Manwa ima va sanga mai boni. Leuso ya hio Pili Antonio. Alo van tuso. Carlos yo fai mai mo fala au. La vaile Fenica. Fa malo tu i tirama to mama tua le fionga yana nai mama nai. Yoi. Le aveloli mua le ile va cinema Brisbane. Fa wala mea. Ai siu ka mafu e va yo fala au. Yoi, fio tanto. Ai ka wanga yang nanai ave isanga limas futala. No one to ilunga ya Jericho Motorway ta wamo masanga. Ya au se tali e melepone ole ma futomeisa ili vao sefo. Ole fa malo ya yo ya auto malavana i melepone. Stolomilo wantua i ai. Pe pulea i fero. Fa tanyamo samla inga sina leo to malavole ma to mele di vango leo. We to no e pikir fana wow. Ya, nga. Ne kere la koilo e. Eu malimo si au kama. E pusi o kari. O ke fa manga ye e makua. O se tala fia nei Samoa, we nei se tautua ma se unanga family noto mai le company le City Car wa tu sitasi do lua Lincoln Road Henderson. Te maua ia le tele o tava la poa ban e o foi tatu tava la iti. Tania foi la to fa le tonu tongi e talafo mol tatu cashback. Abantatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai unia Peter Prenanto le numera all wa tasi o volvalu fitu lua. Pe amana mia se tava le fo molo ainga i le tau malulu. City Car .nz. Sunga o whenga whakao e lo kawa le whau maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilani. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua li maka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta avale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pe ai fa i lo i eina e fa afafonga le Radio Samoa i nei fa abitoa.
Samoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. Tala falava se whapopongo tala fau le Radio Samoa le ne yes Varele. O lo wa maayanga ia Australia le li Parmio Christopher Luxon i le tūlanga o mea i le si o manga po le infrastructure a o iei sana maranga siasi i le atunu ure vasanei. Whai mai li pote mo mua whera Parmio sini a si ai le Sydney Metro Line o se polo keti wa i ta ua wa whaata i le tu ai ngā infrastructure e mana o mea e New Zealand. Whai mai le pane mea o levo na ia mata i tuina New South Wales ma le whainga o lātou fuafuanga mai whape fo i le stete o Victoria. Sa noa Luxon o lona manatu le rui tau i New Zealand o nei whai masui le pata milonga o le polokiki ma le ai se mea e tupu. O lona finangalo o lana malanga lona tolu lea i Ausitalia ma ele ngata na sila i le itu lea ai ole a whaamalo si atiri ai so utanga ma Ausitalia. O le solo i ai Canberra mo le whonutanga ma le Panemio Australia o Anthony Albanese. Whai maina New Zealand Food Safety o ana siaki na whaia wailo ai e le aise o loa le brand lea le rinda i lole po pineapple lollies po seisi lava o loa le rinda o whatawina i whale o loa i New Zealand. Nuna winga o so stasi na te maua le tu e ngā lole e te tauloa na li putisa o i leo leo. Ila ile vaneo na fautuaina le atunu uilole ia sa le putia na fua iatu le Auckland City Mission ma tupa ai i awhiwhi o tau mawhai masanio na awe tangata. Ai titi mai pe to o whātangata wa sa idia se fisosoani tau tong fitinga ina wa tau mawhaina ia lole. Lo whai ana ia risu e suenga ina ia wha mautino le saunga le mua tangata ma pe wha pe whea fu ina o mai ia lole New Zealand. E tō tasin tangata wa mariu le whalawlawe o se whalawlawe tau ta amale, le State Highway tolu i Waikato i le awhewhena nafi whai mai leo na anga iatu iai i mahoi nui po le lata i leono i le awhiafi. O lea tangata na mawatu wa mariu ma lo whenga i neiri vaenga o whalawlawe tinga ina leo mara suesuenga, a o le waweao na reirana to e te talai le mga ala, ma whautua ina awe ta amale, to e whamanatu e leo le tāua o tūra whono le ana tele, ina ia usta ia a maise o le anga atu fo i le whai ungo le vaiaso e mā tele ina whewa iai ma whemaranga i solo le atunu ia lātou fuafuanga. E amatatu le masino se temo le tausanga nei ona amata tutongi se tupe uru whare ai i le te papa le whare mātaanga po le museum mo tangata se simai mai atunu i whafo. O le atu maupeo na uru whale au noma se tutongi tangata New Zealand ma ua whaidoa le ofisa siri o le whare mātaanga le Radio New Zealand o le whai au sea tutongi e uru whare ai tangata se simai whafo e tala whengai. E whaatupe ai le si itia o tau tutongi mo le insiua ia e mai se lau whenga le museum. O lo sosoani le malo le whaatupenga o seisi vaenga e mana o mia lava na au sia seisi tolu 10 miliona o tupe maua le tausanga. Wa whaero fo i nao le tutongi uru whale wa whaatulanga e tolu 15 mo le tangata asia si mai whafo e to atasi ma le amata wha mamadu le aso se furu fitu o se tema mo i rātou e se furu ono tausanga masiri atu. To e whamanatu le ofisa siri e tu maupeo na uru whale fua e au noma se tutongi tangata anu o New Zealand. E fōringa wa manino mai o te sema lea ono wha mamalu ai le wha saina ona toi wha tau atu le ama malosi i supermarketi ma bottle stores pe a te aleiva i le pō o astaitasi. O se ripoti la tamai o le mataupule nei wa lipiti ai le New Stock e lua tau sanga leo le atau fi ai ona toi whaia nisi whale o loa fōu e wha tau ai le ama malosi i le city ma isi no fuanga e lua spultolu o mai tau wina o lo o tele ai la mtianga ona o le ama malosi. O ia tu la fono fo se vaenga o le local alcohol policy fa pupu i le lap tu fatsia le Auckland Council. Re vai aso na teneina i o inai le council le a whainga fo ma wa fataria nei la le i o enga mai le pule nuu ma councillors. Ia o tala nā mai le Radio Samoa mo le nei fu ias whareile fa mai atoi fu i le tautua le nei vai aso se iau di atu le vai aso fo tātou whero i eire lo whamaleanga le leio le tua manuia le whai ungo le vai aso. So... O ma
fai on awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu fafa lua fitu. E whaalongo tulava malelo whai le siu whongo le whaltui a Miriama. Pe wa tau whaanga singa sea le whaltui a Miriama lona winga. E ufoi na toi whaanga singa sea le wana bisi le whai ngole ni veas. Au te atu mua tantu telefou le ni vai ngola oli. Mo se si wha poponga iling tulai tonu ila oli la sunga fua o le vai a so fo. Ya whamalo atu mo wha talavantu le ni vai ngola so i mantua langa tui leola whana wa onga le utu. Ua talavu te waiti o ami uto. Ya mila onga dia so sa ya onga ya sa tamle lima jeni lele. Ya lele fa mo lo fuspa tono le ta vale tono le fale so ile mala onga fa sina me ai fa sina koma sa ni bai mo le tanto polokala me fusile matali ila so lango de malo sile fa ke le finance delight se mo ye ke o so fa na fa I ponga mo so se fa mo ya nga I lungo Facebook PHINAS delights PHINAS delights bevla ngele olo lua tolo no fitu tasi tolu o tolu olo lua tolo no fitu tasi tolu o tolu fatala no ai sa muta uputo keke ya mo jobingi o lewa tanto wo me foi le mi o le vinga ile tala o le tau ole so fa me Angelina awa mai on tolu va solo I wanga ya ngi malu mo foi savili ile tu I mantu si fo fi ma fa no le dia so for rick ma na yo ile fa sin swing sfulu ma le fitu tikeri le ma fa no le so ole malu ile po ana ni se fulu tikeri e ngoto le la ile toi sfulu tasi bidu tele tu la e ono ile fiafiana nei ole so anta ya fa me Angelina awa mai on tolu va solo I wanga e yai ti munga I temi ola woli so vedi ngi mai le tu I mantu fa solo ina malosi mai temi ole a woli ole so sai yen you wanga mai mamafa I le woli male afiafi yo ole no winga ole ai mo sino mo sele tanto tu o le lontu le sa male so fu ma tele na langi le tau se vanga ai na you wanga e tolu wane ai le I mala malama e ma lo silangi mai so vili mele tu I sonte si sifo ila so fu e fe lolo mai ile afiafi Toi fa talo fa toi ainga wo me masani sa mo le riva ngole fiafi ma lo va ya jo da mo te alfa yo ya ma lo la vale ta fa o il fa ma lo ya auto ngar winga I le riva ya so o winga all the time au o savili fa solo in ma lo o le tua lo savili mai so te se sai o lo vi ti ai per sa mo mai afia ile antru ya o mai timu inisio tani o fautuanga o savili malolosi o lo fa malosi e pele mo vainga uma o Samoa o le vainga mo le so o mai a wa matimu e yai mai tofa tu tau savili inisi o taimi o le vainga mo le so anda o le anto ulva va solo in timu ma e ona malolosi ma fa tau savili o le tua o loa a songa fu o le ina I timu fa pe savili e malolosi o le tua o loa o le no wi fa malolosi ane angi tua o no Samoa fa nei te malanga fa ngol ding venga so Samoa ya wo fu I want e anu male antoa fa te le malulu ini e te wa e tai Samoa ya o ka ko le ko fe lo ile o le lu manda ile so tama tala na le tau le riva ngol so e pe o vai le official va in town walo si lo fia lo le tu ala Pacific Finance in donga tupe mo so se fa mo e pe yo maliu fa I ponga a so fa nau finga malolonga ma so se fa le navi ai mo se le tu fu ya tu fa nau ile onga apalai nei lo le pacificfinance.co.nz bevela au le oval se lau fitu fa lu fitu e talo sanga so nonga tupe le va le lima se lau ma le lu se fu a fetala e lu mi te fa tali lau talo sanga online ai tasili tu la fa tali se tali e ya inga fa bitoa bala lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu fa lu fitu oval se lau fitu fa lu fitu hey hey oh
Selau Kepetis Drive I Manukau Pole telefoni oiva lua fitu 5 tasi lua Susu mai Manukau ne Omega Ka Umalole keisile Omega Ka E le vā o le sifuru iwa ma le fase furu o tausanga ma e ngā luenga whauwhale. Le stala nei loa I le Oceania Career Academy e whaia wasenga I a fiafi e le eise tutongi ai inga whapitoa. Tanga I ane I le OCA.NZ mō nisi whamtalanga. Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama I do lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night. Le aso whaleile aso tolu se fulu au kuso na o le fase fulu 5 tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a for le 5 le a fiafi au mai tamai whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen I le Manhattan Function Center I le iwa whaatasi ai Domino Road I Mount Rushmore. Monisi whamtalanga, pala au mai lis I le Old Watasi o Iwatasi o Fitu o Valvalu. Old Watasi o Iwatasi o Fitu o Valu. Radio Samoa. Taslima Iwatolu Amo. O le ua se fuluvanu minutu te nele tula e tolu le fo I vaengo la uli le tu ua yo a onga le whanau. E malamana vai fo I onga wenga ni sile mana vani le tolu, ya o isi o le afo le tolu. A vai tai mana vai le wha, o lona winga a wente sola. Io e. Mai le whawhawhi, e sani stona. Tō mai ka kong. Io e. Mole sila fia. O lea sao ta maa tātou I nei New Zealand, ma Australia, ma isi e toro lalang. E se mai e a Samoa, ma Amerika Samoa, ma Hawaii, ma Amerika. I se fu yale vaenga nga pifi interfia, e mara kua sao tama. Ea, o le pala si tonu la vailea so mua mua le maa sina fong, o lo rowinga. To e fia, to e lua vai aso. Ea, ona tātou waulia leo so sao tama. Io e tautu ana lima o tutina ma whana.
ia makua I whaamanatu leo sao tama ile nei fo I tausanga. Awi ili whaamanatu leo tausanga makua I wha I ila lele ia le ia le waki ar koe inga whaifale le iona la eima o na se vai ma fi le ia na fuala au ni te wasau tia. Atono la vai sfo. Ola va pia le tu ina tu ia le fa pitofo ale tanto wala le olo yele tau vanga olo tapena mai mo le aso sao tama e sauni mai iai ia le tu pau tama ia ele le ia lo fa funga le ia le dava yes fu pa tanto olia po le ale fainga o le tanto tau vanga ia tau vanga la vai ia mo tanto tama I tonu ia o ni usila nei o le te vai tu o le wa mantana sau tonu an tanto fa longa ia mo le aso sa le o tama ai tuli tama ile vai aso asa ile lofa malanga le yo le tua ia la fa marino tua po le tonu ala me fa ia au mai lunga o ka ko YouTube ia ma le tanto o ia min lunga o tanto Facebook ia marka ko TikTok mo fe no ana tanga yo te vai tua ia o ma ko ku le ia la ko fe au fa ia la ko TikTok ia o le meu te talo si online ma wai tanto se len ia I fu se tasio le isa mo le vai tu lunga le ripoti le litio New Zealand o lena da o mai ai fia emiliona tangata le muli ia na baking ia le no sa mo e pe un sofuani tono sa mo le wa anga I mai mau tono New Zealand ia o le na fo ia I lunga ina le TikTok ia o le TikTok e au nga fo ile mo le fa no ina meni o business e le nganta ile ia tanto wanta malie ia fo yanta fo ia nga ia lunga inga ia fa pasiel kai ai awani nga lo ia tu o le makua umia o la maka pe a makanga e maka ka a fa pe umanga morika mikir ka e voilele a maka lo la usave e ka le koru e le umanga e maka yo pa wanga si nga ponga kamanga ia e umalele ia no was ai e le fa pe voilele la fa timio ia e manga ia o nai ma faina le stara ia e ngo mo fuska ko kupi ia lo vai ke mingi o le maka po ko marsa I manguia e wale pa mai mau o tanto taimi e wa o le taimi ni e le toi maua nani e le toi maua tai au le fana wa o ngama le tanto por kala me fsil matali lango ina le finas delight se taimi le o toi mabau e le tutua le radio Samoa tasi lima iva tolu amo pa tala fantu pa fe le toi ma to mai lungo le YouTube ma le tanto Facebook por kala me le bana vonga luenga Be olela susuluma sulumia Yo folina ata sineva ai o te taua tuile sunei avec o fai muse suine o mana tunei sunga ilo la lele le o fai o manga sala o se avenga uga mama ila taua mafutanga silo tanga type na etele ne te mane ese o ile lele ma faina ya so fai so sungai au mai ya yelo noto letio fo ile poto e ola una siofo ya so fai so se uana na ia ile noto la u ile tu sape fale Yo sé tu jana materia Melangona pefa tu kumai Ya so mabona ulo no sa Mafa atali tali se umali maya oyo la umani Lo ma amora oyo wa umai yo ulangona Leito foto fongo mane mo fa au so songa Lulo toe yo mana o to toe Te faya mo it's to be fine ta if I go fina o yo ya so fai so sungai au mai ya yelo noto letio fo ile poto e ola masifo ya so fai so se uana na wi ya ile noto la u ile tu sape fale lo masifo
masio folo volo fale na ua e matino le fifa ya mau uso le ne ya lo fa sa awina mai lunga o yo la wangel le te fa al baby ito ba ya tuwana o la val masio fa fa bel belle rosio ne yanga o le masina o le fetua susulu manaya o le kitara malia o te fa tu saina o se vai malu o sa o tu fantasita o ia yesu bebe se fifia o angelu a wable no fa o amo personality alone light up the room just one kiss alone that make me go boom oh e ola o masio fo ya so fai so sunai au mai ya lo no to etio fo ile koto oh e ola o masio fo ya so fai so se uana na ia ile no to la u e tu sabe fale lo masio fo lo masio fo lo masio fo lo fale na u e matino le fifa ya mau uso le ne ya lo fa sa awina mai lunga o yo la wangel le te fa aluaina Tama pule no foi tu ainga o fua tamanga fa Afio mai o to fai o no ole matua Afio asima le patuma ainga to Maliu mai la wana tai manongi a manu matama pule no foi tu ainga
so from Mali and now to Yolanda Mali Toa viving all of your ango monta. Il rifo ivang ola woli do lus fluiva minuto te ne ling to line tolu to mighty. Sound by voltan to program of Silimata. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Lele fa talo fa tui lola I le vai ngola woli ma tua I le tui lola fa na wa ngolu tua onga o le ya so for Riley ma le fo ya so ma lo tomaiti o mai o to ya mai la onga le ya so sa ya lo la onga ya ma e tama le ma e tine le ya le fa no I lo tama po lo tina anko po anti po nana fo pop pe ma fa yona e vala mai le tanto po le kalam numero telefoni o le tolu fitu tasi lima iwa tolu fitu tasi lima iwa tolu. Ya wan to misa faila onga le yaso sa tamale lei sa tine le lei na avela ua apia onga I oilea onga ya ma ole ala ulan chile sa fa. Ya le lo wa do fo le nei li tamiti tu o lo ngon tono le tan tu se. E fa ya le tain le fa man ba loi se tasi vo tolu fa na ile fa ilonga wa saunia ile falkeke ole finas delight se mo yai ya keke wa so fa nau fa I ponga ya ma so se fa moi anga isa longa le Facebook ta ilano le PHINAS delights ole silila mo tanto le nevaing ole soli tomit oile ta alo taya male olopiri oile olo kapile ta alo taya male olopiri si lunga la so e man talo tanto si o fie Chili aman tani tanto program le yao oile alo kapile ta alo tayao male olo pele yo oi ya lo so male tani ya para mo ile todo fitu tasi lima I to
se fonga mali o tunai matia junior vai lua le rifo I vaenga o lea woli malapese a anto e elefanea o mai aila u wha sa moa e le tu waiwa o ngai le reia so for reile ma le rifo I vea so li tumaiti tano whalawa malo o a mai o tona e alu lea onga e a le li usuila o fuao o fefo le mena o tia i o fuao ai ala o atua o fefo le menga o kia ia a o fea ula pisi se tono la wato ponga nga o ko nga o le swalele ki ya ile akwa onga ki ya ima o fua onga fa to anto isu e fo ilava ile tai ya po o le aso nga fua ale mawala ya elua mi a ele kan o longo winga ye we fa kanga ma yo jam talo dia yo anto onga ma o fua e mas finta tan la o fua onga ave le potu tala valava yo ia fa pena folo atoa onga ave tu fa lele au tafo lo moenga yo po la pusa tu po la ka poti o vele fingofi enga kakala ko o kula songa fu fi so ele kanga yo o le mo fanta smaila o ya ta vital nia o talo David alo so fora fianga shaman malo o amayo an manu ya fa tele fuletu neli sa lula ngol dinga solite yo wala to misafa la fa matu su enga fa sa mo tushi matu su enga ole ale to su enga le safa o su enga wingo ashia eta wana ave ia mo me o me onga le fali ia ole ala ta we me onga fa ele te wingo me onga fali ona ita tauna ave ele behind ai o ngal wenga sa olele ya mai le mai mawelo te mi lunga le mena ole telefon ali David fa fianga ka ngol telefon ina so kasi no fa kasi e mo ia na kon le kanu sia mo ilite awar me tupu e halu we malo te mi ele fa ia mau me ngol mena telefon ya le Oile aure ka aloka e omolo pere ki fa mole te. Ole o Puma Argentina. Wala, sole. Oile ma aloka e. O pere. O pere. Ala men ko por ben so ki. O malo Argentina. O fare ko ngul me ga ko ben so te ni ya. Ya le ya ke maka ka ya. Iyo. Ya le ya manu ye tele le tampo ingalite. Ja, ai fa funga mai pel tanto sei welo. Ja, fa te entu. O ko manga e funga mai le nei te funga ina le telefon. Ole ari shaman. Tanto po lo ta mai ana telefon ni nai te vra mai ai. O le telefon ni alo kinga. Ia le ia fa te lo tina mo le non fa nga le telefon. Nga umangka karangoko e abri telefon ia u ke kalo alo ngor telefon. Welo. Alo vatu, ia wana mea nā tātou wa maua le awa ngoa ka kalar ke le fongi ila le anu alau sawe o le whai te teng iai isi tei iai vaenga i le tatawuna e matamantai ia ngā wā ke ia wā e makamaka kua i fua e lunga le telefoni e te lele au ngā le telefoni mo sota inga mo le su e ina leo wha mtalanga iai lona iai vaenga i le tatawuna matamantai iai tamaiti ia e ke ila vo o mia ku marua ko ia ke rongo via na o solar kam ki le poku mar ke le fong ia nga io tomaiti a wa ko ke fka ngo fi me na o e faito me onga o e faito ta longa fa o nga ta taulo ting fa tai David ia le si tan to vra talova seu oui mika ia o me lo sum ava go e fa ka vai we ia io ne vo ia mangu ia ring va mai ro kama isa ia o isa ko ia na fa ia si pisio isa coração wa mi já vai dimiko ale fa malo fe au manga idol lunch ia ora lo lunch kan sa o manga idol ke yo si wala so o inga nga sa klimiko o inga sa cover le ma se singa wa uyo sorry wa umala ole pa ke pe ai se pa ke ai ke le pa ke ai nangi le o ila le ka no ka mo lo per kirim o Argentina sorry o ila mano
Oki Flex. Mana ia lele. Ke maka kai au rimika. Ka maka runga re ke fong. Ia lele. Ia manguia ke lele ka po inga boilo. Ia wara rei. Ia alo fan tu mon wiele ta po inga tai au. Le si ta tu la talofa. Mara se mang. Buia ka no fai. O mai oi. Mangu e khaskai. Ia oi vula. Tania. O Ioi. Ioi. Ala me nga fai inga ira pele ki ko fai o ngali Tania. Kaila ya. Ioi. Ia wana. I se mo me ka ole aus. I se mo me super rugby i se me ka o pele ki. Ya we. Ngai anu la ngali Tania. Ioi. Ana ko me sa vila. Sa fai o ingilisi. La o math. La o science. Ja. Koe fia vai so le ni kwanta le tu. Ja. Koe fia kwa korngi oi koe fia kwa. Koe fia vai so ni kwanta le tu. Masano. Pe koe va. Koe ongo. Koe ongo. Mia, rongo inga le umia. Ioi. Ja, le. Oi la le e pingi ka mo le pere. Lea Argentina. Ja, oi la ma lo ka. O peleki ake loi me nga whenga mako au. Ise. O lea ngai whi. Anga le anga ile ko piki awa vera fuko e piki mako kama ka ya fish. Ya. Onga ya fu. E ya le me la ile ia mango fu e fole. Ya la fu ile ma sangi le tole au ka uperi le fakol ko fu ya onga ni ani Tania. Lea nga makendi. Va ayer ka fingo le fakol ka maso le ko iki kia pe le fakol ko fu ya. Ya e wile. Ya ka no si ya ungi pe mo ka. Ioi. Ya alo fan tu le utama ya man wi tele lu ka po inga ka ya. Welo. Ia mangu e ka poing. Ja, so i foi. Ioi. E que va pe po ile au le mantala no ai Tania. Ole au Crusaders. Lenga ku i van ka sanga. Le la ko fe ya onga lo fe ya onga ke mingi lo peleki. Ioi. E se le fe ya onga el kam sanga voi le. E la lo mai. E se na lu sa o i lunga le au ke. Ele se me fa ngofi. Ya mai le fa ngofi foi manatu le au mai mo. E me fi danga lo fari. E lua kwa pe foi le kinga, e le kinga. Lele, ona joli mai le tanto por clame le officially man chat. Da mai al por clame le think a minute. Ali tomate. Ja, lele, sound mai mo le tanto sei. Ja, ai mai sei le tanto officially mo mo. Da mai al por clame le a winant. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. The Olympics is probably my favorite sports event because it brings nations and the world's greatest athletes together. It's inspiring to see what we humans can accomplish when we're disciplined and totally devoted to reaching our potential. Just when we think a human being can't run or swim any faster, we top ourselves and set another world record. But even though you and I may not be an Olympic gold medalist, we can still go for the gold in our own life. A successful man said, "Find a dream that makes you drool." In other words, a dream that makes you do whatever it takes to make it a reality. Do you have a dream that makes you drool and drives you toward reaching your goal? A young man didn't know what he was going to do with his life. One day he was sitting in a park watching squirrels run and jump in the trees. Suddenly, a squirrel jumped from one high tree to another. It seemed to aim for a branch so far out of reach that the jump looked impossible. And sure enough, the squirrel missed. But it still landed safely on a branch several feet lower. Then it just climbed up a little higher and reached the branch it really wanted. An old man sitting near the young man said, "It's funny, I've seen a lot of squirrels jump like that. A lot of them miss, but I've never seen one of them get hurt. I guess they've just got to risk it if they don't want to spend their whole life in one tree." Then the young man thought, if a little squirrel takes a chance, do I have less courage than a squirrel? At that moment, he decided to take the risk he'd been thinking about and go for it. And sure enough, he landed safely, in a position higher than he ever thought possible. So shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars. You'll still end up higher and better than where you are now. But if you aim for nothing,
You'll hit it every time. On your gravestone is going to be the dates of your birth and death, with a dash in between. So since life is a dash and goes by so fast, you might as well go for the gold. You only get one life. Don't you want to make it the best one possible? So does the dream you're shooting for seem out of reach? With God's help and wise guidance, take a leap of faith. He'll catch you if you fall. Just think a minute. si whakamali dau le hallelujah worship team le ri fo I vainga o le fiafili tomaiti oli e le li in tulunga tuai le polka la mena e le o le thinka mede o le wa Joyce full tasi biru John Talo le July fa ya ta fo ile fa ona tulunga tu le o le ta tu polka la mede o Fesili Mantali o le ta tu Fesili mulmuli le tomaiti o le Fesili mulmuli fa pe o ai le tangata ta alo New Zealand o lea na pito sili o na telea na pine au I talonga le olimpeka le futoa mantu nei le talonga le olimpeka le na whai oi wharai o ai le tangata ta alo mai New Zealand e pito sili o na telea na
ine arole na maua. Lo wa no mulini te vla mai. Tu wai lo ngon tono le tanto sei po yo to le la manu ma lo li to mai ti. Ele fa ilonga wa saunia. Ele Fina's Delights. E mo yen ke ke wa so fan down fa i ponga. E mo so se fa moi moi. Anga ilunga le Facebook. Ta ilano le PHINAS Delights. PHINAS Delights. En e sila le ye le te le mo ke ese. Ya ona ye lunga ida. Ele ngante le ese singo te unga. Ja, fa before ile ese singo flavors. People out for ye le olu alua tolo no fitu tasi tolu o tolu. Alu sili muli ali tamaiti o ai le tangata ta alo New Zealand. Lea epitosi ni lavana telea na pine au. Le na mo ta lo ngol Olympic. Le le van today na mai. Le na tali ma lo ile tunu o for run. O ai le ngo ya vala o mailo. DJ Damon to whanga meke ni amala pesu o whainga na saka saka. E watai vela lau saka i rei viafi. Olea, ole whaari fukalo. E pole saka malapa. E a wale la wale wha soa. E wa isa whaari fua leisa. I le nifo ia viafi o lea sa fure. E hei tolu fitu tasi lima i wa tolu awa no muli le i whaia le tāntou sei. Talofa. Talofa. Ia, o ine sau no?
O Mika. Mika, so ole. O ai le tangata ta alo New Zealand na pito silina tele ana pine au ta longa le Olimpika Mika. Kereiro. E kereiro. Kereiro me nga. Ai ia le kamai kai foi le anova. Kau lornge le ngor king le anova. I. O ai lengo. O Chuki. O de O Carrington for F. Mia, nga. O longa fai unga. Carrington, Yarnir fai. Carrington. O longa ingo mua. O le 7 silver medals. Ia, mantua. And 3 bronze medals. Ia, ioi. Ia, kuiki. Ia, whawhikai mika alewa maua le lik. Whaw, te le wala mai. Ia, ua maua ina e sunga ia mika le tāntu tai. Ia, maua mai a koi fwoi makako fisili. Whaw, tai ia te utou umala wala whanau. Lene amantawala au mai lava utou i lea sunga fua. Ia, e o mai i lea so. Whaw, te le ma tamai ia tai fwoi le wala mai. Ele polokalame ne usile matali langrong ina malosi ele fale keke o le Fina's Delight se maua ye keke o aso whanau whai pui ponga ma so o se wha moe lava la tanto woi whalika ko se iri tamaiti o le ua ready malaka ko masingi wa umana tau ye tonu tau ingoa ia o le aru waku ro maka ko ia ngale o le 1-2 siari aru 1-2 ai lava aru 1-2 ai lava ia si whai Ia whawhaitai eri. Whawhaitai o le mako me vili pinko o i le mako vili le whaieri tantu. O le suafa o le ua manu malo. O le tamaitai e ngoi ia May Rose. May Rose. Ia whaionai whaafonga mai le tau ainga li vainga le via. O ele ua manu malo i le tantu se. Wala au mai i le tantu no merana o le tolu fitu tasi lima i watolu. Ja, ma fa ilo ma ia o details. E va tingen tu man tua ma fa na uma e le tanto programa le nganta ile so ya o le di foi via so anto. Ma wi le ngantu le fa un le di via so. So ani na le to ainga fa so fe au. Ya ma e sa uni le ale o tai au fa ile to lotu e po le sa fo. Alu fa longo i o le falsa. Se ya lo want to fo isi o to soka. Ya mai sta mai tolo to i kale sia. Alo va antu to mai ti mana wi le fa un le via so fa tai mantu. Sa uni mai lao pati male ko tupulanga sa mo mai fa afia e fa ava sa mo ile atua lo fa sino mangalena sa mo ai no ua tu upele e pele pe ilo uanganga tupulanga sa mo mai ai fa fia mole au mai moa manene lau siva mafali o winga tau safia se mai ala ia tene sa mota ulele ai ia neloa o le samoa o te mita ile vasa loloa. Matine Samoa ia e mana tua lalu e mafita o ainga ai mise o matua awa o soulu mana i manuia e mawai o ele fia ia tu mawile tu mafina wi melele e silile amo itamua tupulanga samoa o mai ai fia mole au mai moa fa amane ene elausi mama faali o winga tau sa afia se e mai la ia teine sa mota ulele ai ulia neloa
Samoa o te mita mita I le masaloloa Tupulanga Samoa mai ai fia fia mole au mai moa Faamane de lau siva mafali o winga tau safia Se mayala ia teine Samoa tau lele ai Luliane loa Ole Samoa o te mita mita I le vasaloloa Ole Samoa o te mita mita I le vasaloloa Tala falava se whapoponga le nei o tala mai Australia le Radio Samoa. O papupuni sa iai mo le whaasoaina o whainga tau le pui ngai whaonga ai whainga wha teknolosi wa ave sea e paanga le AUKUS Australia a Amerika ma Britania ma se tūlanga le leitele lea mo sootanga e meise lama mo Australia. O lea ngā yoinga le awano ai se awala e wawe ai tūlanga tau I o loa avi I fafo ma se tūlanga le leitele fo I lea mo Australia I le mawai o wa maulu e whaonga ai le malusi anga wha niukiria. E le ngata I lea ai o le awawe I fo I ma le whaalau te leina ma le ngā o sia o upenga e pe o drones e whaonga ai le sami o missiles ma isi a upenga e whaonga ai paanga le AUKUS. Sa unua le Minister Puipuinga Australia Richard Marles o se matua I tala fia le nei mo le puipuinga alona tunuu. E tōtolu tangata I wa mōria le mai o se whalawalawe na tatu iai se itulou, se rima se tamaita I se whanua tanu I leitu I se sifo sini. Whai mai leo le ali e luasulono tausanga ma le tamaita I luasulima tausanga na aminatu le whanama I Auburn, e iei manuanga I le awa uli na nafi. Ta ua leo wa whaia neila lātou so e suenga le no whanga le tupoi le whalawalawe, ma wapu e inari e tōtolu, e tōlua e ta I luasulfiti tausanga ma le isi e luasulono tausanga. Wa tue te tala itua mai tutura I whaamsinonga I Burwood, I reso se furuiva o se tema. O lewa whaelo mai o le asonga fua le atala inai le Sydney Metro wa lewa na whaatadali e le tōtele ma wa whaamaunia mai le whaamtalanga le Minister Whila ua inga I le mai o siaki mo le sanga le mūna whaatinoina. O le Minister Joe Halen na ia fola I lunga le X le sa whaingo mo le Twitter o le atatala le au nanga I le asonga fua o lumanai. Le sfao au kuso sa fola mo tala ai lona winga wa vaiaso ma le afa le ua whaatua iai. Ia manatu le tōtele o le mea siri wa whaamautu mai se aso tonu o lea whaamoemoe. Whai mai le Minister o le saonga le mū ma le whaamoemoeina e ave iai le lātou whaamoemua. O le Metro City Line e anga I mai le vao Sydenham, ma Chatswood, a Whiai Gross Nest, Victoria Cross, whaasaroma iai Martin Place anga I Central ma Waterloo Station. E ei se whainga fōu whataitai nei e le supermarket le Woolworths po le Woolies I Australia. Le whainga fōu whaonga ai whainga wha teknolosi o le whatautaia ma whataitai e le Woolies I Sydney o le ama whaiai e le tangata whatau na scanner lātou o loa e whaonga ai trolleys po kololi. O le scan and go carts wa whataitai nei le Woolies I Windsor o le taimi lava e tu waile o loa I tono le kololi po le trolley o na scan ai lava lea. Wa whaia lea whainga e whaasau ai le taimi o le au whaatau I whaatau ngā wasta I tasi. Whai mai e tu tutungi lava le counter le whaatau mō le taimi nei a o le whaamtalanga le supermarketi a whai ai so longa le lei māloa ia fo I lea whainga o le ama whaia I loa lava e tangata whaatau na swipe a lātou carts I trolleys ma tutungi ai lava ma whaatau. Tana muri wo atu fo I le se lau miliona le whailunga mo le Powerball mo le mai asa fo na o le eistasi e whamneina le se I le pōna pō. O le stofi le vas fo le se idea ma o le whaidonga o pito te rero na tolu le wa whamawina I Australia I le nei tausanga. E le imalos tasi le whaidonga mo le se I le pōna pō e to ono na whamneina le whaidonga lona lua na maua le ta I se lau whasfuru I wafe a le tangata. Whamaida ofisa le taalonga I le taumata le atumutumu fo I o rato ofisa le anga iatu le vas fo mo le fina wina o se manu malo I le se lau miliona e pei ona fola sia. Ia ato ai ma le whamanatu
leo fa pena fo I mapulenga o stete I le tunu ina ia mata la fo I le anga yatu le fa iunga le vayaso le ngata I tūranga o le tala o le tau ma di poti fo I te tau na mata I tuina ia le ngata fo I lea o le mata I tuina o le ala tele I whewa inga ma le whaonga ino o taavale ma le saunga le mūlau tele o tangata ai mai se fo I le whanau. Tala ia radio Samoa mai Australia mo le whainga fo le nei vayaso ia manuia tele le alo atu I le sapati ia mafuafuanga fo I le whainga le vayaso whaasoi fo ia. Talo fa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale suia le ngila ura le kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo radio Samoa vevela a mo ye mafana ele vevela ele yo ole le taimi mantoa vevela I foi tanto ya ona tanto wanga ye le mo me o vaita ele ma vain tu lonto ya ma swimming pool va mai ele se vai nga lima minuto te ni ling tu lai fan tu longan tu polo kalam me le fa na silimentali ya la ngai leo dansa I fa funga mai tanto tala mai Australia pe ona funga dantu ya matabrina il filtua ya Miriama la toa pomari. Ma was isi fa ponga ile vai so foba antanto o le lo famlanga le le tu se temi le to ma ona tanto wanga yantu le ile polokala me wa fa ngoina o ma le tu la fono e jamala mala mai yantanto solinga tu la fono ma awaini o tanto toi to foina e le tu la fono la vata si mele sunga le lisa tingi yantu mrava siki ashu ya wala wala fa la uloina fo ya le tu mala undanga le matanga wenga leo I to tonu New Zealand.
Falling
Toto sepeo vale malilia fati sisina lo utau po fatau sala uai foilenga mapumaya ile natolanga manui ala tama futanga Tetemu Sone Iwalo Malo Ia Maita Le Imo Amolulu Peniu Niupulu Ata Upu Talana Imaya Losa Iloluma Farefa Ata Uba Leo Se Manuia Ea Leane Ua Umelea Malo ia maita Le imo amolulu Peniu niupulu Ata upu Talana imaya losa Iloluma Farefa ata uba Leo se manuia ea Leane ua umelea Ile malu afi Hangi mali mele matangi Fa asololo uma fofau A osifunga lau Fa amali eina Lo utu ina nau Mo onga uale mautinoa A oai ea sana ingoa Tengea se ifa alimai Walalele o ileva ai Pia toi te patasi atu ya oe Me ete talimai i oe Tengea se ifa talimai Walalele o ileva ai Atasi ile manu afi Hangi mali mele matangi Fa asololo uma fofau A osifunga lau Fa amali eina Lo utu ina nau Mo onga uale mautinoa A oai ea sana ingoa Tengea se ifa alimai Walalele o ileva ai Via toi te patasi atu ya oe Be ete talimai i oe Tengea se
Ua sengi sengi ai fo ila ngona o le tino ma le mawhawhau. Ha o se whai titili fo I o le langi se I whaleo mai sona le ngona o se avea o le sami se fuli na mai timuna. E o te mo o ngai ua whai vavale ua whaatu seina I se pepe ua lasa whale ua le ai ma le moe I le po atoa ua fue sisina le tai o whangaloa sa oa sa mo fasa fasa I le o langa ai e mo le wila mai loa tu ai o foina ua pati pa amiu tu ai nei mana onga o le tu ina nau o ua atoli o ole masina I lo mawhawhau. E o te mo o ngai ua whai vavale ua whaatu seina I se pepe ua lasa whale ua le ai ma le moe I le po atoa ua fue sisina le tai o whangaloa. Whawhiwhianga mo le mana vonga wenga I le ringwainga le fiafia le gantu fwy leo le amatalia o ngā sesenga le pa ia male malo le tātou o tunu ma lo la wala folau ma lo le sai ma lo le taunga ja e wi la susu ya mai winga le tau ya nai talo sia o lo manuia ya o lo o tu pa ia ma lo o tu manu le ngatu tono New Zealand fa pe foi e a tu no e mamau ya o tātou o mai foi le ringwainga le fiafi le polo kalame masani o e mala tu la fono ya pe on te pena mai le sunga le santini ya tu mo va siki a su le fo I vainga le fiafi fa tala va tu mo va ma lo le soifua ya ma lo foi le sai mai le fai un le riva yas ma lo le sai foi le te fa fo mo ya po la talenga fo ise mo no le fiafi tai fo le tatu te no fa fe lo ya tu be ya la sir tatu te no mo me tatu por kalam le fiafi me se fa un pa ya le tu so o lava se fa te fai tau langa o lo no wai o no le ka fa o la inga o ka wani o ka la fa le mari fa fe lo ya tu ya un pa ya le tu ya me se tatu pa nga masan ma lo fo lo ni va ya so ya ma lo fo fa lo mo ka yoi lo fa lo mo ka ngala wan o le she o silina le tau fe tu wa ke silia kwa ya so de uma e le wa ve ele manu ruori ma me u sta ye le manu le tu uri tu mo va wa Voi le vanga voi le po le ina manu. O wala ka kamale voi le manu ru section po fe ka kari iso. Le emergency kamaro le no po fe le special landing a se va le emergency el ko inga ile so.
Ya e wile ya malole sopo malole ono sei mai malo foi le ono sai. Ya ile tautu ina pa ia malole tanto tino uan tu marwa tilo. Ya ilo ka tele ni sine solies tu la fono mal la vai so mal li vai so. Aquele, ele queria, aquele eu faço ruína. Ya, tele foi na solinga tu la fono de vai aso. Ya, mo ia fo io le fer tato por calame. Ya, lo vai e pe la to na tu solina tato tu la fono. E lo ia se vai nga fo ile sa kala le sko inga kwa de salmu. Ya le a fainga, fai per ta unga ruenga o le tau longo martu itu i fo I fina ngalo malo tol tatu turu I tana I siwinga la titi fo I ona ua fai asi mama fao ni si o whaasalanga o le o lo fai ele malo e misi la vai la to lo whanong kairunga la wala ia le vai aso ia te le te pō male ni si o mata upu lo angi e pelungo lo penga te whai langi vai te mire nei le o lo whanga solo ni si o whamsinonga le o lo whanga solo ni si o susu enga mta ngā luenga ia le fo lo fa solo na fa I fa ni si fa mi sino nga ni si fo ia ma le o fa solo ma kua se man ia mo ro ke mingi mo maruru nga ia lucky pe mo so wa ngo ki ku fa mi sino ka ya le lucky lo no winga vai sur ku la fongo de ka mo fi na nga e ke lo e weekend ai o kongo ka ko se Olo no winga ale musa vano tu la ilu mun fam sinonga tai olo no winga ko moya ko kai o moya ko malasa ya an mele ai ko lua me ai ora so de misi ko lua me ai ora e kanga le se ya ko tu man va pesa ya ale fa isa sur ku la funga se ko ya ma li e vui to nga me va pe ya e umalo waka pe o ngai o kongu yo le upumuni ya se manu e se la ngona fu ile le o ila to lo atu tonu ta to se la nei po la pe o na lokaina le mtanga venga le e ye le vai ngai ko ai o me ye fa mol mol pe fa nga yo twai ole upumuni ya e le o se no fuanga le mo ta to mali ele o se no fonga le mo so la vasi tangata ia e ila tu e no a nga ino fonga nei o le ngola fa mtalanga e mese la baila to lo mo nga se le mafo fa u to puli o la to so ifu ia nga pe se fela ile I pe ava to fu ile fo e fatali fo ma I baila to ia ele nga taile ia o ila to fu ile wo fa ia si fa ro ka ki ia nga ila o ia pui mai le lau telo tato tunu mai ni si so nga tu la fo ya le lik mai le dava yaso se yo li mai vo le va yaso e ni sina ma doi fa fita uli ma ave ma tulanga vo I o tau le se ma lo longa mtanga lwe ya o lo fa si to telo ila to lo fa yer va ngalo o ka le pe fale male maringo I ta vale o le va ngale o le o ye le va e o ka le mo mo makanga lo ngar kulinga ra o nga fe o kilangi le ke le yer ka male tu ele piko kas ele pitu tasi ele wa ma ma to update I verso o yeso au kilo ye sole pe fai ma fia amaka ku I papakura ai o hindes pe fa penga nga amaka mersiti e fa ngi manuka e mana tu fo o tangata ni o feso nga tu la fo esa ili avanoa esa ili no fuanga la to teilo e mau ele mea o ngā mai sao so ngā tu la fonu ara ni atu no fa yes finga ka o no fa si telo tato me po ata o ti fa fitai fo ile atu no o lo wala o mai mtanga lo ngā leo pe a fa o la tu lo o si fo lo ka o masalo mia ai o lo pomuni ya o pi o le ai e o ye se pito fo ile o le tato pito no va o tato no fuanga ni po la tu no ni ke le ye pa no fa no no o no lo ye ni si la vai o no fuanga o lo ma o le soifua ia mantu le po le asolulu le o le vesole nei e nei nei tangata ia to lo na mali liu mai turangi ia ta lo turangi le talata o tapu mali ia le lo fa yesu su ngan tanga lo ngal te mire nei o le o fa I do fo ile so fo sitina le sa ia o se fa no no ia fa no no ia te mine mantu fo ise man e makua ka mafai al mtanga luenga leo ia vaven fai su ngai ne ia mo I lato po o ina fa tu puina fa la bra I leo ia te le fa mtanga le te mine nei mai le mtanga luenga leo po o I sisi o lo kaina petu ia te mine nei ai lo to telefo I lato lo mo so fu ia tatu tavali
tātou tāwale la pia. O le si vaenga le whapolina ni tanga luenga Samoa. A whai te si la fiele o lava lo malosi o no se ngase o lo iate oi. Whaamurumule, sa ili se tasi tango i tātou tāwale. O no lo ieni si, ia lo whawhengo fie. Ia wa o so yo la tō whatua o lo aveina tātou tāwale. I si o makapongia. O i si ele i whaia ua mawalunga pa ua mawalalo fu ili suka. Toto mawalunga mawaenga whapena. Leo lo tene na la me i tātou tāwale. Ia manguala. E olo na maua o i le vaenga leo le o lo whelua i le tāwale e la vea ia ma whamanu o di e setasi. Ke le i o le avanoi o no mōria i whamsinonga i lo whatamana. Mani. Ia, lele. Le tūlanga leo te vai e tō li tō manu wao le whapea mai e ia leo nu tala. Ia, o le swa ia vui le e tātou whangawhau. A misi le wale tūlanga leo maili. O ni tamaiti a pōso o stangata. O le ala sila ia le mtanga luenga i le tua i ngā matau. Mana tua seu manu ki lia i o le tūla whonu. A whai o i eise tau i whau i lo lawa po lo mota. E le ta tau le ta i whau le nei. O nau o mai lumo le whanua po le awala. E te tau ona i se pā. Ia e whaila ui e whamtalanga o na sa whiololoanga i au ka i whaunga iai. Le sa iei nei tau sanga. Ia o tūla whonu sa i le kanso ia. Wa ai kua o le whale. E luka le e le taifau. O le mai lumo le meo lo whea i le lau tele. O le mafuanga. E le kei mea punga i lunga na mai le maripā. E le kei mea sao i ana mai le oso le pā, ma le peidaro le pā o wakuai. Po la fu e matala le pā. O na fia i le e mōlia i la ai. E mōlia i oe lua. Ia mawari sa i fua o si meola. Wai te lena awe mtanga luenga leo ia leo awe mtanga luenga o meola. Ona whaia leo fufuanga i ke leo i si lato i o ta pēna i meola mai mau pā. I sa ori kala fu le o le mangu i le skai mea i se mawhauwhau. Aor ka ngā kai onga le mangu. Whaonga le mental rehab. E whaasala na ka kai onga le? E whaasala. E mauti noa e ele sala ona ua e whaatamala. I le whaatino ina o uti ute. I le wainga leo saongo le mua le lau tele. Mai lau ta i whau. Ke whiu la ke sola. I whaasala. Ma uto o tele la tau seo man. Whape fut whafo anga tātou tunu. Uto o tele la tau le ua whaasala ina sa tū la i whamsinunga. Ia ese mai ena wainga lea. I whaasala ina fo iui. Pe anga le ai ala o lau kai whau ene i se mea ai ai. Neglecting of le po le whaatamala. Tu la fo ina i mea o le whawhanga. O le whautuanga wha mole. E te tau na tau si whaale ia nei mea ola. Se pe kulau Samoa. Pe whai mai a o le maile. O le pusi. O le a le manu po le whangwhau o ia te oimalo ainga. E te tau na tau si whaale lei ma whai ia vaenga. E le ngā kai kui. E le ngā te wa aile fo mai manu. A o le leifo i o mea aima le vai o auto. Tele la tau. Ua whaasala ina e le tūlafonu. O no o le whaatamala i vaenga i. Maari. Lele, o le vana son sing vana tuni le na ipisi e li tumanawa. E le tau sa i linga voi le o le ainga e afoi. E tau i isi tamā le na pi o le tāua. Ia tonu voi o le na tali le tātou o turu. Ia po le asu tūlanga woti e po monuia le tau whainga. Ia e po ai voi le whaatamala i le vale. Whaftai. O le ua maua le ainga o si tamane. O le me whaftai pe whiono tau o le teimi o solo. O le wheso ta inga o matanga luenga le malu. E maua i le whesosani. Le na toi maua mai le immigration. Ia maua i whamatalanga fo ili leo le ainga o si tamane. Le lana o ili matanga luenga leo leo. Makaua kua isi ainga lea. Ia mai loa ai. E ese le vaenga le na nofo istoi ina lea. Mana tua ole inga le no tanga le ngalo leo o ila to ia le na ile twist le na mai Samoa mai immigration is so ina le ile fa la vi peita ia e se ila to le no foi le lana to e o tanga le ngalo sa fela to susu e mama o le no fanga le ia o te mo melaskala po le mea ua ia ne fautuanga wa kawanga i fokuanga a vesi ainga ai e fa ftaile tu o le na mau le ainga. O le si vaenga e whaftai se man. E mu ia e dato i o mati tu o mo le ngase o le mawhauwhau ko le dementia. E se le whainga tau i lato. Le vainga. E le ngata, i le vainga. E le ngata o sui o lato winga.
ia o lātou mafofau o makua ingalo a kua vaenga a o le mea la e whaftai ei. Whaftai fu i lea tunu u lea sa wala o mai ma tamu whai fu i sa i lia stoi ina lea o le ua maua si o na ainga. Ia o le whatuanga la vai ia e ta taua o na whaise ngaluenga le lei ma ia wha mauti noa le lei o ni koe kupu. Mali. O na wai se ainga ia o la uleta o la inga se man. E le lua tau sanga talu ai. Ia, o le whai a ma misis koi inga lea. Misis o lato tua. O vea ku pe iau wha le. O longo winga le o se whatamala o le whatala le. Whatala le, la ngon meanga whakara le. Ia le lana ave loa ma le whatanunga fore le ave le warning. A te tupule ia le se vaenga o no mōri. Wal me sa o le ka o neglect. Ma dira. O le kula fua. Ia peita. Dia lau kero koe sarko inga. O le te vai ia le to ina fo ile ai nungo la wala. Wa o le si vai nga se man. Ave me kama ki nga ma koi maftanga a nisho tamam tina ma tu tato tu. Fi la ko ma fo fa. Ai a fai ola wa fo tuanga tato tu. A fai o le fa so mai mana mi fenga lenga o lua mai le si se vai. O lo o yai nisho no fuanga. Ave ne yu tatu ta mamti na matitu. Mali. Eno no foi. Ave do kia ye do. Tu lo sa mo mala ngano fa ngaina. Mali. Ai te taun ave ye ta mamti na. Ia fai mama I ko le weekend to te mafuta. Ona e tahua ia o lo lato. Ele ngato lo lato mafofo. O lato tino ia maua fo te exercise. E ka unga fai fafifia. E ki o e makuose man. Ia. Fai karar vai ngare. Ale vingo la tala fu ale le yang ko sika ko me tatu tu a te mine. I ka ki o fo nga kulan. Fa pena fo fai tatu fa na ye tatu. Ia ka ki o fo ka ye pe ale chava no se se we a silto ina ma. Ai amu ia vo o tau o le tau si tamama tina ma tu sol sa o le leison. Amu ia o ko nga ma wala tai. Tau te tau si ai. Ia wa fa me o ia la me ia manu ia ni tu manu. Ale fi fa mangu ia amai. Ole. Awari ko ke me le ari mangu ia o mai. O le vang via pa ia ko mangu. Ala ngai ke ku me vakar kali pole ki mi e palasi ko le mangu. Se mangu ia so wa le si le vai nga le lo te le ta mam tina match tu. O le ko e mau aku le ko lu vai so o ma so ifu. O alu pomoni ase man. O le afa fe nga ko lu vai so ele yo o sisi. Pe a fika le te milia. Le mau e ni so tua oi. Tu lo fa fonga le tu no. O ye se manongi fa le o sa le fa le. I lo le tua oi wole o ma sa ni to sa fa forza pa portina le a sir pusa medi. Mari. I lo le tua oi wa va or fa ngua ai lo ko vai ai. Ai fika fa ma fa ye tolu va yeso. Ka o mai nga. Fa karali. A faila o ye ele ai se leanga. Ya le vai. O le no fona o ta mam tina pe a fai ua mana o la uso la fali. O la ua fau kuanga. A o yengi se o lau whanau tala vau ave i a fai fu onga fonga lom ko marko inga. Ta tau ona yese tasi e alu. E a ses. Mali. Masiaki. O te whaafetai e vatu lau wha malo. Ma lau whaafetai ne yu tatu tua o i Samoa. Leo lo wala au na tanga luenga. Pe a fai ua lako ulobo i se wha le tonu i lako kua oi. O le mana ye o nisi o te mi matu tu o nga luenga. Ma koe whea fangi o kua oi. O lai loa i si tangata. O lom ko marko inga le i. Kausi ai pe ia o latu matu. E se le mana i o le vai ngalea. Mai mau ki ngoi foila. O lai le leilo latu sa o ngare mu. A o le kolu lewa ia so mau atu tu lou sa mo ma le whafunga le nefia fi. O le lo latu fufunga o na ua. O whaaleanga ino latu tino talu na mali. E leo se vai ngale le vai. Mali. Ke di la whakamala le vade. Ia, le o ani tu inga so linga tu la fono mawha i e sila voi lele. Ia. Awa o na file na o le o tala to na file na bo me anta to pe polo le fo ye me tai o le sidi missionary to mo va so le manta o tie fa fe ka ye le isi sina ma o le soifu ei te do ei anga mau ma pusa me ai lo ai se ko ma rori o le me nga ke fa ka ye so o le ngala kala e nei lo ai se kongi ungi lo le fa le arga me ki nga ai rori arga me ki ai rori ko ai ke o te fa fetai ia ai a wala le dia ia ila va kun ngai koru ka usanga
Awa I loa le tōtau sanga le o se le tofo le lole lea. Le na fai susuenga. Ia, I fika iai le taimina nei pe asi le sile lo penga ta fai langi. Ma li pote am tanga lue ngā leo leo. La ua maua koru se funu. Ia. Ai kai maua liste. O le la lo fai susuenga am tanga lue. Le ai se ngore mele ua tupu. Ma le vaenga le nei le apapia le na maua se fosi tasi o alo tatu tunu. Ia, e vatu fai wha mai se ngai si ainga wālanga I ko mea whapia. E koe whafangu mai ei ni si o langona. O langona I vaenga I antitupu. Ia, o le whaanonoanga. O no lele I eni masalsalonga am tanga lue ngā leo leo. O se vaenga, wa se seonga ki riva. Kalosia. Ia. Talosia o se vaenga, fo ile leo lolo nge, o se seering o whanga ki riva. Aile o se mea na fua se tangata. Ina ia wari sa ia lamatia, eri sa onga le mua la tunu. E sir ko ngā me ko kia le ua wha ngā me ele au vaenga le ali. O le ala si sila ia le tōngtanga luenga wai, o tauenga lue wha tasivoi lele ma le official duty. Ia, mana tuala. Ke le i o susu engaro whaim tanga luenga le leo ma le official duty. Ia. Po o whea na a mata mai ele vaenga lea. O le mea whaila o whamtalanga se umana. O langa leo te whanongo atu. O le sa i se tasi e sa whainga luenga I o le no whanga. Fo le Ronald McDonald sa. Le o I whare mai e tamaiti. Le anga mai. A o lo le ia. Io ia o le vaenga lana le fulo whaisusi o ngam tanga luenga le walingu ki kilo kulungo le tatu o penga te whailangi lo mo mai. E le ngaka ngā maualole. Ai se lau walu suma le tolu kilo kalama o le aisa. Le ana maua fo I mtanga lue ngā leo le whaius whainga mtanga lue ngā leo lor vesa ni. Maka ukia so. Maka ukia. Ai fika wha mafo fo I se man. E pe pidi onga rea wha. O le kupe maua hai. Ile oloa lea. Ile oloa lea. Ai o le me whaafitai ai. O le wawe ese mai ino whanga wa o le monia. E le whaapea anga le maua le wakangu le ai. Ke roa anga le maua le ora wa makanga hari whafu. Ia a fwila lena. O le mea lai whaaftai le ua maua mtanga luenga le mai. A whai whaafonga mai tato tunu anga a makang sekseki au whalai o la whai e lau kukanga ngi o lau aisa. E maua o se keimta. O lo o whai au se whai ngā mtanga luenga leo e au noa ma se whai loa ina. Mai o lo o maua i ale aisa le telo taimi. O le polenga whare mtanga luenga leo. O vai la au i o lo o whaonga ina e kuka ina i le aisa. Penga o sia i le aisa. A se lau maki. Pa mu ka kofar. Ioi. Ma wale soifua. O le si vaenga ia a fai wa kele lau whaonga ai le lava lau whaakau. I o noa a fia ai oi. Wa fo I le whaakari me kanga kai onga isa ale ua le se kupi. Te le la I o vaenga le olo I le polenga o mtanga luenga. E le whaapea na o I la to olo ngō sia ia a fia ai. A le lau tele. Ia olo whaisu suenga te mine mtanga luenga. I lole nei ia vea I whaine nei tu la le fiafi e watu whafautuanga le tātou tinu. E maur pe paluri. Pili mtanga luenga leo leo. Ai a whai ki sira fio o isi siolo a inga ua tausamina le lole le whamono mole. Pa aisi fōma I ave tauna siaki na I a walo la tu saunga le a walo upomonia. Fai asi malo lo si o lole e la whalongo te I whamtaranga I susuenga le na fai ia ai talosia. Talosia o se vaenga e mau. Ai le o se vaenga o tau mwhai la tau mankua. Le nga mawai I vaenga ia e ofo I tako strawberry le nga whai kakale. Le mea wharo o le kui le ngila e poha ia. O ese fo I mea o I mafo whauleanga ta e o kako apasusu. Ia o le whautuanga na tātou o turu. Tau na sire tuto o le lei o loro o whatauina. O le si ale mea o te whautuaina ina tunu usa man. A ka kuongi whalolofo I o tewi. Wa iei lole lo I kukongo pepa lava ia la iei kuskusinga. Ala ua peki kongo kama I pepa fo le se blok nga whakauleka I lua kala. I tatu whai titi. Maenga mua I ora soifua marolo inga. Wa le lopo nga po whenga kamisoro I limo o whakaworoa. Ai la kule se kokingi e whaia kokingi lima e whaia Mali ele. Lua. E taun tato whai titi wa ale ingi le popo ni ngō I lungo lo lengi. E ke le avanoa. E leo ni lo o le lei mo po umaso fatu la fonoina po wo yeni ya pela mele ke o ngi fala fa sa ngi ko tawana bilin tanga lu ngale lu foma
Ma le pa. Ia. Antonu fu ile le anga le ia ta ilo ye wai. Ai lo ngai si le fia le mtanga le ngo le o se ngai yo inga la le customs le temile. Ia wa fa yo le wa sa u tanto o lo ai tonu le fo. I to tonu o lole. O longo winga nang ka wana shaki umala pe parole ya me kongo New Zealand. Okay, o fo foi o ia fa ele fa. Ia ke fo o le silea me ele le lenga o sia ingi ele le ia va inga le o te lo fo ia kare do ia ai te tau wana i se tu la fo no fo ia wa ia tu la fo no shaki mai o lo nei. Ai mana tua se man. Ia. Ele ongi o lo nga mai ingi fale o lo. Ia. O le se senga na o lo nei. O lo i le company tele lava i New Zealand. O i la kunga kerenga kili baha o lo ave i no whangane por Auckland City Mission, Salvation Army. O na tufale i tangata i fafo. Lua. Mari. I whakau mare back and say, po o countdown po whea lava. A o lo lengi. O le sa iri, po o ai le ula le ngala kumai. Ia, wai fōringa mai. Ele o se company fōringa li kailo iei. Wai pēla mele le pole. O longo ingo ko inga na kuru kakai piki drop off. Wala kura velo li kau ko ka fa mangu yanga ere do excel. O le vainga le tona. O le si vainga tawa. Ona na iei ni so tato tunu u angalon tato tala no ile masin se vetu nei. Ia. Ke ia le ku wa ko kanga ka fisiringa pen ka u sa fi fadi. Awo. Ia. Ia. Kalisi si ainga ni ele ai. Ia ai muri angi. Ma wakura fifi. Sot. Ave sa ora official leo. A fai te si la fia. O tau no watu se a fifi i do lawa po lo mauta. Ai le o oe na ina le a fifi. Aua e te tala ina. E do po se pomu kuroukle e fa fonga la tunu. Mari. Fo ala fa sa ina po se la au malosi po wala veni vainga. A le ufa nga ele koko akusi. A whangar kwakus. O si le mala wikanga. O le si vaenga na a luaku se fisilingia. Pena batu se a fifi do lau po rumau. A wake whai ai I kusa po lai ai. A ven tanga luenga leo whai susu enga tanga luenga leo. A wafai ki ka ua iei. O le si vaenga pa ili numero ta valenga sa kakangai kusi lale a ven tanga luenga leo. E se ia koe ngā mea fōwari tumaru. Kupu kele ni mana malamo. Telefoni malami ole. O le si vanga ua whaia si kele. O le au komaru. Awol. Ale manu rūri ni mea ria. O le kaunga maa ia ngānu maruanga fui ni mawhanwhana I tono tātou mōri. O le mea ringo aka a pia fui whawhanga kako. E koe maua kako ia kako. Awol. Soli. Mui fale o aku leo I o fale kongu leo wainga ia mawai o lisi vaenga o le manongi vo ile leo o lo sasala mai fa o te whaftai lea tunu o lo walau mai ia o lo fai ia si tele o fale nei o amata o na maua le mtanga ui o le kele le mea kele soli o longo winga o koko kongo le fale so se mea o koko se vaenga o lo iai fo inisi o no fanga o fai fai fatoa. Ia. E lo koi. Awo. Fa mon mole o ke ai aku. O ke fai ia vai. A wai ma o tanga lunga. Va e ne na ngona foi le. A na kasiara la au mo. Ele ai se kura fo mo sa mo fa kanga ngai oi. E ko se la o se kasimo oi la vai. A fai o le anga lo kuli. Wa maua o le ngungu. Ai lo kar ko ngunga o na maruanga. Ele lei ai ara vai foma. Ia. Ia wa le unga o sifa. Ai fa kanga mai o de malo pe a fai de me foma I. Ai lo kanga e ngo si la wi. E se foi le koinga ko mai ri chole. Ai unga ia kai roi. Ai unga o kupe va pe foi le faka. Ia mantu ole vai ngare ka ko ia le o gigire ku ka pengi. Malang moanga do pengi. Ia. Pior ke fia. O kikia ko lu fa ingis. Ia. O le foio nga ka o le tini vo ile le. Foio le tini foio. Ia. E du fukala. Awo. E pia se me o le fas kare ki mo. O jo. Sali. Confio rai. Ja, o la vai e fautuanga. E le tona fai le vai. Io. A fai ke
e ki manga mia molo se fu mano loi ai fa le se fu ma Io. ai se fa tananga fa le tu la fono le mo e te fa ngai ai don't fa mai e la wala au mo fa era ku ko anga le era ku ko le fuida e lai ko e lo ngo winga ile lo po fe na me ulai pa fa yora wa lo ngo winga so se me alu e le kasi er mangongi ni ma luanga ri ele ko mi mangongi se vai ganda de lo io le si vai ngole te mi nei ya mana tua le tato ava malus le wa ye le tu la fo no le tau fa au fi mai ina ia tau fi le fa tau no ava malus i fa kalapu ma supermarket i le iva i le po awolo iva il po ikara oh ia ingu ko kola po ako fale fa kau ava le wa matau nei le va le ma fo le fuafuanga a mai le kimi o te sima ia so wa ka ko ki fa ka ni nga ka ia ula vai e ta una fa ia ta tu fuafuanga ina ia fa ititi le ta ma fa ino le ava malo si ia e mai sia pe a fa yo le ki ar ki ka fa ia e te fa mal malama molo sa unga le mu mani ia ave de o nga molo sa unga le mu o le kasi le lua pia ia e mo ia a fiura por un a con mo ele mo isa usala ai a fe ki si da fiu e fa sua va ke le lupia ia lupia malo lo il fale no le si de va ngolo va yen tanga lo o lo to tele la val ta to tu lo ta fi yen tanga lo nga lo fe wa ona nai tu no ta tu ta vali ia e me se la va la tu le fe o ma fe ave e martina ma le fana fa mo mo si ko sa ngore mu sen fa le mano lo le mengula o ava malos e peno fa tu te mo sola le ya ma se va enga o fa ko mkanga lo nga lo sang e ai pia ta ma fa pia le pa wa lo ta ma fu pia wa sa ngore mu ta tu fa si kero ka ko sala fa ya si kero ka ko sala te mino lo ta fa ina mtanga lo nga lo ta tu a va enga fa ngo fi e ta on fa le ya ta vale o pepper ta vale a le so le sengi o ka ngo furka va po me a le fa mai le kan se la nga o le bo lo af ga si kire o mama la mai kula o le pumongi nga wala ngai mana tu o ta tu wa o nga la sene lo fai po fe la va lo fai e fai mo le o ina e mana mala mai tu la fo no la wala o me nga la ku ka ya ku o le skava le fm si cerca va la ku fu a me a nga ke mana mala mai fai si tele o le si le va nga o tele le tu per mo ta tu no so man o ta tu sala ta vali e mana tu fo o ye le va nga le so san nim tanga lu nga le va ku lo sala ia ai va kumra ke mi fa kula fa ngoinga ia tu fa mana tu ta tu no pa wa yo va nga va tu en tanga luenga se so ani ia te oi e va kula sala ai va kumra te mi fa le ye mo mo pe a fa wo umale warna fitness por pe pa feles ya ki lo ta vale fa insinia lua wo umale le stalo lo ta vale tolu ia mo en tanga luenga le ele iso le seni ia o vaenga ia e ma fai ona avatu en tanga luenga ia te oe se taimi fa atu la fonoina te alue fai e te alue fai ai umanga fai cancel ile pe fa le anga ina la sala ai a fai e mau e o e aru mu i le mori mu por mori lang moti e ke sala ia wale fai ia mal mokingo e mal mokingo ioi a fai e mau oe o nga wale se fu spau e ma wala usala a wala te fina un tanga lo nga lo e pa ko mo se vango ele se vango a mo wanga o ke le ko se vango ye ki e me se fo o no fo ali fana mari a mo o e fer wa e se le time e fer i mara time fa atu la fo no ino lo se ni e ngo mo la usala a fai o le sa lo se ngi mar fam talanga al fo mai fai la maka ele o la maka ki wa kapungsa a o maka vainga a mo o ele o foi la maka vainga fa se la kala la sala longo ngor fa manga ia si o fia kama ai a mo o e fe wa i lo ta vale na le se ne mo lo ia te oe ele ai se kanga ko ngofo yo o kafa lua ele o ia se mata tu si le la fo ile le ku ka van fa se lo sala so longo winga mai mo pase se samo mo pase se samo mo la hoja o le winga o le fa matalang o le telo le tupele la fa o vaenga ia e se le tau mo se fiel tatu tunu
o sala I loa le matanga luenga la matia I le soifu o le tunu umarasonga le mo. Kero kei me le siava ngoi kua kui. Mari. Ai o le tele lava isi vaenga e mawhaiona abatu I lava no ia tu. A wakulu lava ngoa whanga umaro maru. Whaare lei vaenga. Ai rola wakulu lava ngoa kami ia o ngei umai laso rusu waru ai koe viri mai. Mari aro loko pe mo se wha poponga ere se wha poponga. Ia wasu wha whautuanga le tātou tunu. Sile nei vaenga lai te. O lisi vaenga. Ai mangi ngor kulafu. E le tauna ini vaenga wha poilunga lau tawa le si I vanga na ua i se whaatananga whaaratu la fon. Lua. Spika I lunga o whanor ka wa le whaakanga tumanu. Le whaakanga le vaenga. E le o se fi. O lisi vaenga o lo vai te mine le ngā walau mai se tasi o ta mafo I pe whaakanga. Wa iai a kako mōri whi kongo ka kawari. Wa e mo mga vidi vidi. E a pe se mga ngā reo. I le whaatanga le vaenga. Se ia vangana, mō lia ia ngā sau maraka vali. E whaatanga. A o mō li whaapoponga, e whaapea o le manga I runga rawala. Mō e lau saka. Ia se whaaftaisi ta māle na walau mai. O le fi whaapea mō lia. E ngō fi e loa whaamomore ki o mai mau whaktama. Ka lo whau mai mau lau sharings. Koe shere lunga Facebook, ai ungi whairau ka wale wai mō e lau sana. O vaenga lana, I o lisi vaenga. O ia kako wae koe le taun whaire vai. Ja, lele, maar over tijd moet ik zo hele dingen. Via toen maar wou niet, je is je wel een touw te via zou no jij. Ja, maar dan toen toen je van jongen lieve ja zo. Ja, niet zo eigen toe voor je laat toe eigen hele dingen via pola zo voor je een touw. Ja, waar dan brengen je toen moet niet zo voor vorm. O je tato falle je lokale lei, malamba, te pe palaka. Afa je zit dan atol aan voor tato falle te matina maar tot voor musiek. Fa je inisi o tau wainga whailo I le la tau se la tau malanga. Le te vai atu saman. Ia. Pea kaururu waraka. Ia, o inga nao le afia filni. Whaamautino le o atu tole le o lo sa mo aile I whamalanga atu. Ia. Wai pe whai mai au a makana mo mōre la I kipa. A o inga susuma se ia le. Ia. Ia le alwara kawale. Whainga tahi ona toi tau fit awele te mile. Mani, hele. Wai fuspa o le whanau, wai fuspa o pasi se emisi oi. A e tang fia lava marosi. Ia. Tina, se iriki e kia I lalon moe ngai whamui. Ni kaunga o se kongur ka wali. Ia. Toi, siaki wali si asa fau e re whainga malanga. Sili ara pui na ilo tong fitia. Lili. Ja, velo leo van tau mole antuela nga fa. Tai ya mai le malol tantu. Tru e Michelle tantu o nanga. Ja, mole fa so awala vale sa nga le mu. Ja, mole pui nga le soifu o le tantu. Tru ilunga o tantu o le tele. Ja, Michelle usta I on tu la fonolo lima te inai ya tanga uma. Tono le ringa tu te antu le tulu soifu le bantuola. Dava ya so asa. Ja, tantu toi filo I foi le lunga pe mo kan walo ya tu mo la fortuna. Ja, tu lunga me ele tantu pulkala. Tai lava fo mo pola aftelanga fo se manu fa tai sa mo fa bona I no to la mo to tantu pulkala. Mai mo tato telefone o tas pe fa se fa la fa fu se yo la matiere sa ngole mo se fu fa pe fo I me to tino te bilina ntanga lo ngalo o tas yo dima pe fa ile se va nga te fieta winam tanga lo ngalo le o se fa la fa fu se o lo tasi o valu faiva mau le so so ni mo tato tunu I va ngor tu la fono e me se wa ya tau ne fa ma ngalo la un pa fa o se o le tau te mali I fo ila si mo la fa fonga sa mo ai tatu fa mo ile tu le si vai se fo eu queria mais verso né ja te tolo to se fu mo ta ma so ma o lo vai tatu te felo Emmanuel weekend so fu ma ia Emmanuel le telenga ya tu mo va siki a show ya awal por kala me o emal tu la fono le mtanga wenga le o lo tasi o vanu fai vai taimi whainga wenga ai le o le tūrua o pōma o la fui e whaise mano longa le sunga le nisa. Tini se iau lia le vea sfo e mawa inse si wha ponga o le tātou polokalame. Mo tupe whamopoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo whawau pere tātou whamatoa na o le 5 tala te tongi mo tupe whamomoli pe a e whaunga ina le Pacific Easy mobile app.
o lo avano fo i direct transfer ti posi sa o lo tupe le tato account ma fa tino la foi no tupe fa mo moli lungo le telefoni ai nga fa bitoa I oi fa sauni lo taimi mau tupe o tonga talipin sini ai fa nga le tato Pacific Easy app o le direct transfer mo tupe fa mo moli o lo avano fo i tato ofisa i o tara o tahu humba mangele po tato la silia mo le fitu se fudu fa sopori ai New Zealand Mo disa fam talanga bala aule o Barcelau o tasiono no po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa barfa Pacific Easy o la ba anga mo tupe fa mo boli Samoa Tala fa Samoa o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e fa fia tama I do lato waso fa pitoa ta pena mai sona la e mo le matu a lo night le aso falaile aso tolu se fulo akuso na o le fase fu lima tala le tau ta tala le faitoa mane a fa le lima le afiafi au mai tamai fa eva le tui sa mau Manhattan a lo night a o fa fia le tui sa mau pen I le Manhattan Function Center I le iwa fa tasi ai Dominion Road I Mount Rasco monisi fam talanga bala au mai lis I le Old Watasi o iwa tasi o fitu o valu Old Watasi o iwa tasi o fitu o valu 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, the Prime Minister says the controversial Treaty Principles Bill is the product of MMP and isn't going anywhere. That's despite the Waitangi Tribunal's interim report calling it unfair and discriminatory and recommending it be abandoned. Chris Luxon says prior to forming the government, National didn't support the bill and ACT wanted it to go to referendum. He says they compromised on supporting it to first reading, which will happen. We found a compromise that I suspect neither of us are very happy about, but actually that's our commitment to each other and that's the government's commitment. New Zealand and Australia have agreed to enhance joint efforts to tackle cyber threats. Prime Minister Luxon's held talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Canberra. Luxon says our defence forces already work seamlessly together, with personnel deployed together offshore in 9 different areas. We affirmed also today that our alliance can come into play if either New Zealand or Australia face a sufficiently severe cyber attack. Albanese says the pair also reaffirmed international law applies in cyberspace. And that a cyber attack on either country could, depending on its nature, constitute an attack under Article 4 of the ANZUS Treaty. A highly infectious variant of Mpox has reached Sweden. The first reported case comes a day after the World Health Organization declared a global public health emergency. The strain, which emerged in the Democratic Republic of the Congo, has been spreading rapidly across Africa and killed almost 600 people. Stockholm-based epidemiologist Magnus Gislin says the infected person had been travelling in Africa and is now isolating. It is very probable that we will see more cases in Europe. So it's important for all countries to be aware that this can happen and to take the actions needed. That's news. In sport, Silver Fern shooter Grace Weke says she's leaving New Zealand netball because she's achieved all she can in Auckland. The Northern Mystics star has signed to play for the New South Wales Swifts next year and won't be eligible for the Ferns. I just really wanted to challenge myself to grow at the international level and to add to my skill set. And so I feel that a move would be beneficial to me. But I guess the question was where. I didn't see any other club in New Zealand being able to tick those boxes. All Blacks captain Ardie Savea says they've owned their poor performance against Argentina in Wellington and are ready for the second Rugby Championship meeting tomorrow night with the Pumas. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai an awina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Malo le silasila malo fo I le wha totoa I le pa ia malamalo le turu I lungo tato wala tele I le rivaengo le fiafile mana vai o ngā luenga
Ya mi se foi le sa ni tu monga wa ngai po ana nei po se fa tonga foi ya wa se tau mafa o le nei vai ngole fiafi le vari ngai ngo for ni so le fil fa ta wa ya le foi nga ko le ya ma lo le ya ngai fa lo ya na en we lo le fa le ma e le ngi lu Vale official va in tau le venga mo au kilani langa yan tu le po ana nei Ala va bele ona to ulu va solo ai ia wanga io inisio pi tru so vile bele tu e ma tu si sifo ala manulu e se fulu tikeria mai ngoto le lai le to is fulu tasi minute e le tu lai ono ile fidei ala so anta ma telina awa ma to ulu va solo ai wanga e yang ti munga i taimi o le awoli so vile mai ma tu e fiololo le malo si langi mai taimi o le awoli anta yao Ola se sai ye wanga ma mafa ile auli ma le fiafi mai yangi ma lu mai foi savili mai ma tu I se sifo e tofa ta we need to time le fiafi ole so sa a songa fu ma tele ina langi le tang e ono ye na ye wanga ile I ma la malama e ma lo si savili mai le tu I saute se sifo ole angi mai le songa fu e fe lolo le angi mai ile a fiafi Samoa le ria taimi o le so la wa te ala titi le ono. Yo. Ola nga yantu le po ana nei fa mai a wo ma timu e ono yai mai to fa to savili inisio taimi Samoa. Ola venga mo anta amla sa ole anta ulu va solo in timu ma e ono ma lo si ma fa to savili o le tua lo. Ola so nga fua ole a yai na timu fa pe savili e ma lo si ole tua o lo. O tu langa dai pe ono yai winga o le tau. Elenga tamu tanto ni o kilani e fa before ia Samoa e fa ye o fuanga. Well ole to ala Pacific Finance in longa tupe mo so se fa mo e pe yo maliu fa I puiponga a so fa nau fa nga malolonga ma so se fa le navi. Ai mo se le to fu ya to fa nau ile onga. Apalai nei loi le pacificfinance.co.nz. Be bla aule oval se lau fitu fa lu fitu. E talo sanga so longa tupe le va le lima se lau. Ma le lu se fulu a fetala. E lu mi te fa tali lau talo sanga online. Ai tasili tu la fa tali se tali. E ya inga fa bitoa. Bla lo Pacific Finance Limited ile oval selau fitu fafa luo fitu oval selau fitu fafa luo fitu 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Malo antu ile pe malo ave tava le ding vango le fiafi malo le sila e malo fo ile fa to lungo tanto wal tele langa ya tu I maunta malawa allo fa muli mai yo tanto ainga ile anga mai abri mo manu ko nei tu la malo se fulu male tasi minute yo lungo le State Highway 1 manu ko mo abri soli na le fast food tolo minute ta imana yaso on fa solo mai ile Helens Violanga ile City State Highway 16 fase fulu minute mai le City Helens Viol fa no minute al 128 ja pe so mi tada tu mo manu ko nei tu la ma le vanu minute manu ko tada tu tolu se fulu maniva minute ole sau mai Bombay yanga ile City fase fulu vanu minute ma le City yanga I Bombay tu la ma le tolu se fulu ono minute lo wanga yantu mai manu ka wanga I ile malava lele se fulu tolu minute e fa pena fo ile sau mai malava lele mo manu ka nei malava lele anga I ile City e tolu sfultasi minute City mole malava lele State Highway 16 male oso mai nai le luce fulu e tolu se fulu male fitu minute male tu e jonti le sao sango le mui lo fa tuta vai ne fu sparo passe se mai se lava ia le fanau Sfulvalu minuto wa te ai le lima musika ma fa fianga mo le mana vonga wenga e le kan sei leo nga se senga o le ni fo I vanga o le fi mali lo sa io e un so na telefono ia le nga se fa o la bluetooth fa o la mai lunga ya o le tune in app io e la telefono fi ave io le tablet e un po' le laptop kamba nga e pia le ki fa ngolo ile meka o le famo
Famalole pale Ungaluwa fafatisina Ringaluwenga uwamaea Uwasetongela ngatila Fa apulo wile tuwalima Lingongo ole tuwasibi Uwalele mawalunga ilunga Biile tuwa Fa asa oloto tabua Ungaluwa fafatisina Nengaluwenga uwamaea Uwasetongela ngatila Fa apulo wile tuwalima Lingongo ole tuwasibi Uwalele mawalunga ilunga Biile tuwa Fa asa oloto tabua Lo utofio esa uiyala upele Shiva fata upatile otele Soya osevi ingalea umambi Iyalea tuwa faiva venga Lo utautinga Lo uola ilenga luenga La utautua Fa afeta itausifea gainga Malole ko Malole kau Ooh yeah Zauteia Fa malole pale Malole kau Ishefalute uwa solo Ya fenoa lo fina malo Mo'onga ole loto Ya faita wa maona so Vetua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tieleto famanino Ishefalute ua solo Ya fenoa lo fina ngalo Mo'onga ole loto Ya faita wa maona so Yesuwa ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tieleto famanino Lo utofi oe saui ala upele Isiva fata upati leo tele Soia osevi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo uola ilenga luenga La utautua Fa afeta itausifea ngainga Lo utofi oe saui ala upe Siva faata upati leo tele Soia osevi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo uola ilenga luenga La utautua Fa afeta itausifea gainga Tautea
Se fungavali na puni le vainga le fiafi aso le mativa ina ua toe lose fuluma le valu midu tona tale o ling tulai ono le vainga le fiafi musika mo le mana vonga luenga le radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo langa tui leonga se senga o le vainga le fiafi ioe ya fia wale ia se me kongo no kapi ele se pangori puki ioe e pa o ele puki de fiafi ngi pa pia le ki kausa mil mon me kausti Fio mai i le Lotus Foreign Exchange. Mātou te ofoina atu ni taulele mo le lafoina o tupe i Samoa. Toi le ai se tau e fesuia ai au tupe mai isi atu nuu. Asiasiane i le mātou la po le www.lotusfx.com. Le Lotus Foreign Exchange. Laupa anga whaatuatuaina mo tupe lafo ma le fesuia ina o tupe mai fafo. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po oa o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Māngele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe aua lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai i le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Toi lusful lima minuta i ling tulai ono le ufatasi malfal tuia anti o le Henderson Cars e manu kaunea wa fo i se tanto li poti talo fa anti malo ngalwe talo fa se umani ya malo le foi o le faiva antono lewa tanto o mai foi le si u yo le tele o ngalwenga o le niva ya so ya utilo na talal tanto o nanga wa mai le tutua le Henderson Cars ya o mai tanto fa bitona pi ona fa nga solo mai le tele o va ya so toda yatu. Ia whastai lava se umani mo le wanoa ia o te mineire fwy la whai ui unga ruenga o le nei aso ia o ia le pisi maasani lava e pisi aso uma i mato whalita vale o lo whaalu mato whalau i loa te minei o le mato mahindua ma le iuti ia so te le lava le malo le tunu o lo whaapeona ngā so solo mai e apalai o la so ta vale. Ia, lele, o hafo ia tātou tāwale ia mawai ma mea lofa mai le tonga o na ngā ati. Ia, o le temi nei, e lua maso whaalawiloa le whaalu temi nei, o le maso youth po i le mau e le whaafeta la mea lofa. Ia, ma le maso mahindua SUV fitu selau o le fitu no fo, le mau e le lua feta la, o maso whaalawiloa na e lua le whaalu temi nei. Se ia tau le Christmasi ma le New Year. O ila e anga waa ia tanto whabtoa ia li ati? Ia, se o manu e anga waa uma tato uma le malu le tunu o so o sesia. So o sesia e apalai mai ia e te anga waa i matofa la wiloa ia e lua. Nele. Ia, ai si a tātou tāwale, o tau maua isina pa upena o tāwale ana nai maua ele mealo. O tāwale umai maua discount pēr e su mai le mato ofisa. A e su mai le mato ofisa ia e maua lau discount pēr e walk-in. Ia, lele o hani si vainga te wana sila fia ele manu le tātou tunu? Ia, o le... o mato whaalawi loa e lua mato taawale e lua ia
Wai lava o fia mau se susuani o le lava whaasoa ma le lava lau pākesi ia o loo avanua ia le maso company mato te susuani e iei fu ia maso discount. Mo tatou tangata e leo lava le whaasoa i le nei wai tau. Ia o mo tatou a inga i la loi Wellington ma Kalasetete ma Hastings Pamsen North. Po fea lava e ala lai ia e mawhai lavana e apalai me sa Saavali. Lo i le mato au nanga maso se tōni e pāsese o mo e o lo alaram papa au i Kalasetete ma lalo Wellington. Pe o nisina o sa so a inga o le vili mai al temine. E sia apalai ini Saavali e whaafentaa o no malanga mai lunga nei. So o le mato au nanga o le songi e maso ia pāsese e te lele me lunga nei e piki sau Saavali ma tōni le pāsese o le waa. Mo nei o tatu tangata ia le nufo i lalo i Kalasetete wa e te drive lalo i Wellington o na i alule ia le waa. Ma ave lau Saavali. Ia o mato au nanga umana se o manu e whaalawi loa si le malo le sinu o lo whaapea o na silingia le vaenga. Really? E whapewhia man tu i e whale tonu le ingo al tungi e dalaf? Ia. O mo le malo le sinu o lo whaapea o na leanga ingoa back credits. Ia e salia e mato whaapea na fo e o lo o benefiti. Part-time casho ia e talia o mai maso ia nei sa tsangatana. Ia, le lei o ngā whio tonu o manukau e mau anti ele tau tua o anti mi te tala. Ia, maliru mera e mau sa o toi, o e anti morisi whamtalang. O le maso tua tusi whafto ta i mai ia le maso company ta vale maso tua tusi ta siva wha Kevin Fish Drive i papa toe. Po o manukau foi ma le maso New Merited Foni Oval Selau tolu tasi po le Oval Selau fitas tasi o matu New Merina lua pala au mai mo asi po Melissa ma wale o lo fa benefia ngai mo ma application a tato tangata Samoa. Lele, ia, manu e te lenga luenga o toi o nei vi anti malawhai ngola vingaso ia tātou toi whilo i fo le vai aso fong. Ia whaasaila se o manu mo le avanua manuela fiafi. So i fwoi al faltua ia anti o le tautomala unanga le Henderson Cars ma wei le tasi va wha Cavendish Drive i marukau wala au iei le ovalu se lau fitu tasi ovalu se lau fitu tasi Ola utoe lus full minuta tale o le tulae ono au datu tala i vai whanua ma tala i talonga suina le fua wha tasi meile uso i a sau siu whanu seu tau te mafuta se i o li se teimi o le poa na niva tala vantu e le tina ia sina leo le neifo i vaenga o le fiafi ma uto umalawale mafuta mai le tanto polkalame le nivaenga o le aso i nai papakura o le mafuta mai ai ia le tamamatua ia Filippo Suali talo whantua i le nivaenga o le fiafi o lo whaanga mai a Pastor Kevin ma Esther ma moema le tina ia soli tupu ia te lele wha tasi mai ma le mafuta mi fo le nivaenga o le fiafi i le tautua a le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo ia manuia ia whenga malolong ia manisi fuanga o le a nga ia tu iai i le whaiunga o le neiva iaso. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo o le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Pokalame e le leimo o e talo falava. Sa whaapea se whaanaungaunga se tasi o li whasio tangata i Amerika na whaalia i lona ainga a o whaatari tali i lona aso muli e whaasala i le oti i le tui o ona. Mai maa ue pe ana whaapea o le aso o loo whaatari tali i ai a ese nai a uanga sala. Ai pangalea o aso uma te tono le nei whalipui o te sauni me whaatari tali i loo i unga o au mau tino lava. O le oti lava a we tate fia sa o loto. E whaatupu la ngona whaanaunga le nei whasio tangata. Ona ua tātou iei nei le masina e whaamnatua i lau langi atoa le ma liu o Yesu Keriso. Pe mata ua o ifo ia tātou le langona ma whatia na a fia i le ngango Keriso. Ao sauni atu le sa tauru le nei vai aso.
E le i whaingofia ia Yesu na whaasalanga i le oti i lunga le sa tauro. Na whaitau tau sanga, whaitau masina, whaitau vai aso, whaitau aso, whaitau i tūlā, whaitau minute, whaitau se kone, o na i tūlā muli na afu toto o ia au, ta talo i lunga o le maunga o liwe. O le vai aso le nei, wa ta tau i tangata kerisana uma, o na mawhau, ma sawa vali whaatasi ma le nganga o keriso. Pe ai lavo tātou pisi e whai le mea, e mana o iei tangata se i o le baso maliu, o na mana tua lea. Sa o ai le profeto Isaia, oi ea ua talitonu mai le mātou upo e tau longo atu. O whaalia i ate ia lea ao Iova. E bei ona tālo sia, le pangota Amerika lea, mai mau pe ana mawhai o na tafi e se ina lana so i tū la fono, whasi u tangata i le aso o lana whaasalanga. E le tau mate, sa whape nāla ngona o le whaola, mai mau e, pe ana talia uma e tangata lona mai liu li sa tauro, e tafi e se ina ianga sala uma, a wae mauti noa lava. Wa tātou sauni atu nei le vai aso, maliu. O lea te tau ono mea tangata kirisana uma, ona tu whaatasi o tātou a nganga ia keriso e amata atu le nei aso. Ona tātou sa eili ma sa vavali ma keriso, i ona toi teimi muli o lana whaasalanga. Ua whaali tino mai e Peru, na whaapea fo i keriso ua tasi lava o na ofoina atu o ia, ma taulanga ua ave se naianga sala ale to tele o tangata. O le nei vai teimi au whaasala lau solo mai me alofa ale au whai bisinisi. E ofoina mai pe a whaatau ala to o loa i le aso maliu. Ua paule me alofa sili ua ofoina mai e Yesu i lo na aso maliu. O le tafi e se ine leo a tātou ang sala uma. Tātou te mauaile me alofa foa i fuina mai o le ola e wha vau ia Yesu. O le mafu anga moni lea na maliua i le oti o le tangata anga sala. Ina ia vea oe mau, masuli o le whaaratanga. Talia o ia vea mau whaola e lene yaso. E moni ia te oe lea nganga o le aso maliu. Mamana tua, e le lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lanolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Se maya ula fano ile afi o le taunu unga lena o ala o satani e sua mali e fa aniu a ati a o le afi a asa i kena lona tali fana wale atua ta pena masa uni uanata lo tawi sa tuli lo aina pea uele anganga paia a o ufati no la tale ni ma o fa afia fia o mea ale lalo langi maletino ua o taia ina ua ufia lo loto ele anganga paia tama vale ua ia filia molona fina ngalo ina ia o fa alia o mea nilo ua ia au maia o te fa ailo atu o lona matautia watapunia nei ole alofa tunoa o lo ua tua ile lalo langi atoa tangata onu u esema o e Samoa o le fe aulena ua fa ailoa ua toe lili u fofonga o lo utama ilona numa ua ia toe alofa ina ua
ia tapunia ina fo ina fina unga sa faia e tangata malona anganga. Le taimi lava lea sa vala awa I le atua I tulu inga ole nei lalolangi atua Tangata o Israelu o I fea mafea Fo I maia I te tonu o tou sa faatafea Ua toe alofangia ina elo utama O Israelu olona nu umalana fea ngainga O Israelu olona nu umoni lea I lalo nei Malona ainga Tate te e mai nisi I le nei whaalinga Se watutu sa matoma se ilonga o mea ewa aya Ao fea o lou faa tua tua I le atua e lewa aya E a fio I mea lilo ai le o le faa le tino Faa ia I lunga o loulu o lea ua taunu E pule o lea tua I lo uloto e ala mai ai lana upu Ta ofi mawia I lau manu le na sa e tuli Le I e toe tangi tui Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe aule na ua fa ailoa Ua toe lili ufofonga olo utama Ilona nunga ua ia toi alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa faia e tangata malona anganga Finangalo o le atua e ui mai I mea mawa la lalo Pale faa tau wa ai awala mai ai olona mana Ai ua tau solo mua lava I le au kerisiano Ona fai upu mai maleva ai mawalalo Ua tou fuaina mai au I le faa le tino Ai ua tau aso tau mata I ala o keriso Ua whaailoa mai e le atua I tama vale vale Olona finangalo Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u esema o e Samoa Ole fe aule na ua whaailoa Ua toe lili ufofonga olo utama Ilona nunga ua ia toe alofa ina Ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa faia e tangata malona anganga Ua sa e lua ina le ia pupuni o le alofa tunoa Sa lave ina I oanga sala le lalolangi atua Ua faa muta ina e le atua o le na avanoa Ua faa tau nuku o lana upu pei o na tusia Tama vale vale ua ia fili filia Molo na finangalo ina ia o faa alia Awa ele faa pauna fina ule angama ule atua Mamanatu o tangata Watapunia nei ole alofa tunoa Olo ua tua I le lalo langi atoa Tangata onu u
sema o e Samoa o le fe au le na ua wha ailoa ua toe lili u fofonga o lo utama i lona numa ua ia toe alofa ina ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga ua tapunia nei ole alofa tunoa o lo ua tua i le lalo langi atoa tangata onu u esema o e Samoa o le fe au le na ua wha ailoa ua toe lili u fofonga o lo utama i lona numa ua ia toe alofa ina ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga ua ia tapunia ina fo ina fina unga sa whaia e tangata malona anganga Se whakamali na o tolu mana ve misi luki sua le rivaenga le fiafi ama le pese wan tawalunga antua ile polo kalamina ile leimo oe ile nei fiafi ama le nei fo iwa yaso wha abutangi atu le sunga le wha whingainga ya pasta soli alolonga mo le tato polo kalame mo seisi wha waponga ile vai sa fau le alofa malanga lei o le antua. Tasilima i watolu amo Radio Samoa. Ile intua le no forma tanto tama vai le rivaenga le fiafi wha malo antu ya fia tang po lua marvaile ma futo me le rivaenga le fiafi kisa so le fai ya malo lantu a inga mauto u malavo le sa tanto ma futo mai lava ila waulia na leila se uli mai le rivaenga le fiafi maru e tele ya whainga malo longa ya malavo singo toyo le nei fiafi ya mise fuanga o le fai unga o le nei vaiaso wha taimo le ma futo mai pea ile tautua wha wawa le Radio Samoa Tasilima i watolu a mo. La se kangana ua le tauta mali i le tanto mafutanga. Ya matua antu ya te oimalo titi whaitama. Alofa le tua, mtaita yantu lo tau soi fua malamantu ola. Na fo i vaya so fauia tanto tue whiloa i lunga o pe au mangalu ole. Ea, tau ona whonga mua po se manu i tele le fiafi o le antanto tau mawai wha tasi mai. Ja, leuso ja sau siu vanua seu tau te mafuta se yo lisa temi o le po ana. Nei alofantu, ja manu i tele ta whaonga o le awhianga iai. Ia e vai se ka avale fo i se o le ma se i lungo le awala. Ia whai tangawhia le awa malosi. Vai sau taxi po sau upa po sau avita avale le tongia.
in this update. The Prime Minister's wrapped up his whirlwind trip to Australia, coming home with some wins but some disappointment. Political editor Jason Walls is with the Prime Minister. Chris Luxon managed to score an agreement with Australia over cybersecurity, meaning if one country's hit by a major attack, the other could automatically be called upon to act in their collective defence. However, he wasn't so lucky when it came to 501 deportees. Despite his strong advocacy, Luxon was not able to change Albanese's mind on the policy that he says is unfair. But Luxon says the Trans-Tasman relationship is bigger than this one issue, and the two countries still remain the strongest of allies. A Māori leader says ACT's Treaty Principles Bill should be scrapped. A Waitangi Tribunal report says the bill is unfair and discriminatory and recommends it be abandoned. But the Prime Minister says it won't be, as there's a commitment with ACT to pursue it to the first reading. National Urban Māori Authority Chair Lady Tureiti Moxon says the government's damaging the Māori-Crown relationship. She says she's concerned the government hasn't bothered to listen to what Māori think. A crackdown on alcohol sales could be in full force in Auckland by December. The council's redesigned alcohol rules will go to a vote at the end of the month. It could mean customers won't be able to purchase alcohol from supermarkets and liquor stores after 9 p.m, and from hospitality venues after 3 or 4 a.m. Grant Hewison from Communities Against Alcohol Harm says they welcome the blanket rule across all operators. Auckland, particularly in the city centre, faces really significant issues around alcohol-related harm, and these changes will have a very positive impact. The police investigation into the meth-laced lollies donated to Auckland City Mission is progressing. They've now recovered 33 contaminated lollies disguised as Rinda brand mock pineapple sweets. Police believe a further 8 have been disposed of and are now in the process of recovering a further 24. That's news. In sport, All Blacks captain Ardie Savea admits they've gone back to basics for tomorrow's Rugby Championship rematch with Argentina at Eden Park. The loose forward isn't shying away from their poor performance last weekend in Wellington. They've had a good look in the mirror, and Savea says they can't get burdened down by that result. We want to nail the foundations of our game, but All Blacks team does well when we're clear, we know what we need to do, and we're physical and we're light in the mind. So hopefully that's the case tomorrow. The Silver Ferns could be without star shooter Grace Wecke beyond 2025 as she weighs up whether to remain in Australia's Super Netball. The 3-time ANZ Premiership champion has signed with the New South Wales Swifts for next year, making her ineligible to wear the black dress.